Tirani. Gola. Amen. 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 So modimo ka re ke modimo wa kwala botlhoko le nna re kwetse botlhoko. Amen. Re tle re kgone go bona ba kgethwa. Amen. Hallelujah. So ke a dumela bana ba modimo modimo wa rena mose a ye ka mabaka. Amen. O no dula blessa bana ba gagwe. Amen. Ba bangwe ba le gona ba bangwe ba se gona yena o no tlhonofatsa. Amen. Amen. So ke a dumela le tlhonofetse bana ba modimo. Amen. Nna re tlhonofala ko bere ya ona. Amen. Amen. So msheng di fatla go tsa rena re rapele. Amen. Modimo wa rena go sia le godimo le lefase le mo mosong wa ditšhila le kgono re a leboga papa Ramatlo tlhore bolukile go siaka mo matšatšing ka moka Ramatlo tlho ba re fitlha mo sebakeng sa jwale. Amen. Modimo wa ka ebile lerato la gago le kwele botlhoko ya go siaka tse re dirileng ka tsona wa re fa bophelo wa re boloka ratso tsotlhe modimo wa ka dikotsi tša tsela le malwetse wa re fitlhiša ngwakong wa papa re sa lefa le jwale re a rapela service kgetwa ke modimo wa ka sa thomile bana ba setse re go biditše ebile re sa buša re go bitša gape morena wa rena re tla mo palo ya lentso re se rapela le jwale re a kgopela re sa tlo le bala a ko le tlhonofatše modimo wa ka o le phediše ka maatla a moya wa gago kgotša bophelo boloka dipelo tša rena kgotša bophelo re tlema maatla ka moka lenaba maatla ka moka kganetšo maatla ka moka unbelieve modimo wa ka re a kgoromeletša ntle re seetša sa gago a se tla se phadima mo lefelo le kgotša bophelo tšea control ya atmosphere modimo wa ka tšea control ya maphelo a rena meboya ya rena dikgopolo tša rena ka moka di be ka fa modimo wa loka ge o na le ba ba lwalang ba fodiše ko wena kgopela jalo papa re kgarametše tšo tšotlhe tša lenaba ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu re papa theoga o tlhonofatše letšo la le utulle re rute ko wena gobane o boletše gore ge ba babedi le ge le ka ba bararo ba kopana leina la gago o tlo ba gona gare ga bona modimo wa ka invite your presence a ke le godimo kgoši ka le re lebelele ka botho this morning le tlhonofatše service le jwale re dumela re kgopela ka lebitso le le maatla le kgethwa la morena le mpotšo wa Kriste Jesu re leboga amen re ya leboga bana ba modimo a re bule mo dibibeleng tša rena re sa eme jwale ka maoto ke tlo kgopela re wale mo lengwalo la Exodus chapter 3 Exodus chapter 19 amen Exodus chapter 3 verse 11 le verse 12 I'm sorry Exodus 3 11 and 12 that's right yona ba le ikweditše e bala ka mokgwao Moshe a fetola a re ke nna mang ka ya go Farao ka ntšha ba Israele nageng ya Egipta modimo a re o tlo kgona ka gobane nna ke tlo ba le wena gomme botlhatsi bja gore ke nna ke go romilego šibong e tlo re ge o ntšhitše setšhaba sa ka Egipta le tlo tla direla modimo tabeng ye amen a re baleng gape le mo Exodus 19 bana mo morena re tlo thoma ka verse 1 re fitlhe mola go verse 6 modimo o tlo tlhonofatse yona ba le ikweditše e bala ka mokgwao ka kgwedi ya boraro ya leeto Baisraele ba tsene lešokeng la Sinai ba fitlhile ka lona letšatši le ba faletšego Egipta ka lona ba tlile lešokeng la Sinai ba etšwa ba fitima gona moo Baisraele ba bokana lešokeng ba tlhoma mešaša moo ba lebanego lethaka Moshe a namela a ya go modimo morena a mmitša a le thabeng a re bolela le ba leloko la Jakobo o botše Baisraele o re le di bone ka notši tše ke di dirilego ba Egipta mme lena ka le kuka ka phego tša nou ka le tliša go nna gomme bjale ge le tlo theetša ruri se ke se bolelago la hlokomela kgwerano ya ka ke mo le tlo ba le baruiwa ba ka mo ditšhabeng ka moka ka gobane lefase ka moka ke la gomme lena le tlo ba setšhaba sa ka sa bompha modimo setšhaba se sekgethwa ke ona mantšu a tlogo botša Baisraele amen re a leboga bana ba modimo a re tšee maphelo a rena
lefatshe. Amen. So re badile bana ba modimo jwale ke no re tšee kgopolo ya letšatši ka re modimo wa rena a felele ba ile ge ba bolela le Jesu ba re a ba rute go rapela ra bona re no ge le rapela le felele re o re fe bogo ba rena ba ka metlha. Amen. So re dumana ka metlha re tlile ngwakong wa morena go na le se modimo a rata gore a re phafoše ka sona a re fe maatla ka re dijo ke tša go fa motho maatla gore a kgone go dira mošomo a kgone go tšwela pele ka tše dingwe gape tša bophelo. So le mo semoyeng go na le tše modimo a di lebetse gore re di tšweletše and ntle le gore re je diet ya nnete ya lentšu la modimo a re tlo kgona go dira mmereko modimo a o nyakang ka re go tšea maatla a itseng gore kgone go dira mošomo. Jwale re a tseba lentšu la modimo le re fa maatla. So re tlo bala mo ke rata gore ke tšee kgopolo ya rena from one of the verses mo chapter 19 mo ke dumela ke verse 5 re ke lebelle fa ke verse 4 e re ye have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Ka sepedi fa e bala ka so e re le di bone ka noši tše ke dirile go ba repeta mme lena ka dikuka ka phego tšanong ka le tliša go nna. Now re a tsa gore the right interpretation fa wa e bolele ka nong eagle a se nong eagle ke ntšu lenong ke vulture. So ke dinonya tše pedi nye ke le go tshwana mara a se nonyana e one and go na le lebaka le le gore re a gapeletša gore se ka re šomiša lentšu leo nong ka baka la gore a re manong a jalo tše di hwileng. Amen. Mara ntšu ya e polaela e jalo tše di fresh e fofa go feta nong e kgona go bona go feta le nong. Amen. Now ke no re bolele ka go tšwa mo diphofeng tša ntšu go tla mo modimong. Amen. A ke re e re go tšwa mo diphegong tša ntšu go tla mo modimo ka re e re le bone ka mokgo ke ile ka le kuka ka gona ka diphego tša ntšu ka le tliša go nna. Jwale be ke no re bolele ka yona phate e ya go tloga mo diphegong tša ntšu go ya mo modimong goba from the eagle's wings to God. Amen. Now re thomile tabebe ke le nngwe ke dumela be le ka double service re le ka o bontšha mo bibele e re gopola molao wa Moshe o ke o boletše le yena mo thabeng mara modimo a re gopotša taba Moshe ya ba o re gopotša yona a re tshepiša mo profeta mo nako ya rena mo buku ya Malachi chapter 4. Jwale ya bontšha dilo tše pedi tše di a tsamaišana ge re lebelela se se diregileng ko morago re kgona go bona gabotse se se direga mo nako ya rena. Then jwale re lemogile gore leeto la Israele le tshwantšha exactly leeto le modimo a šobileng ka lona go aga kereke ka re ke ka moara leeto la Israele mo modimo kile a re ba mo agele kereke mo le Israele ka bo yona o re ke setšhaba sa ka ke phuthego ya ka. Jwale modimo a ba bontšha gore ba age tabanekele jwang. Jesu Kriste ga a fitlha a re jwale ka ge Moshe a ile a dira se le nna ke dira se jwale ka ge Moshe a ile a tšea Noa a e bea mo koteng le nna morwa motho le tlo mmona a fegile mo koteng. Jwale ka ge Moshe a ile a fa botata weno mana ko lešokeng le nna ke borotho bo fulogile le godimong mo le le re yena Jesu ka sebele ba fela a dira marotho ga a tsamaile le bona gore a le ka go bontšha gore bodiredi bo modimo a na šoma ka bona ka nako ya Moshe bo buile gape bo tsoma mo nako ya bona. And then jwale today ke no re lebelele taba e ya go tsamaya ka go fofa ka diphego tša ntšu ra tloga mo diphegong tša ntšu ra fitlha mo modimong. Now leeto la bana ba modimo la go tšwa ko Egepeta ba ya ko Kanana re bolela ga botsere le na le karolo tše pedi tša lona go na le karolo ya tlhago yeo e lebelela jwala ka motho mara go na le karolo ya semoya ya leeto leo ke yona e modimo a concentrate mo go yona because go ya go modimo bibele ya rena e re ruta ga botsere modimo ke moya ba mo rapela ka moya le ka go rereša. Bale a ke dumele gore o ka no fitlha ko thabeng ya gore ba go ja go na le modimo moo mara e be le leeto le gore ba le tsamaya mo tlhago mara semoya sa bona se ba tliša mo modimo a leng gona because thaba ya gore be se mathomo e ba fao e be ntše le go bona mara a re kwe batho ba kopane le modimo mo ntle le ge modimo a nyaka go kopana le Moshe mo lefelo leo. Jwale and then bibele e bolela gore tumelo e ne le mediro ya yona so go na le leeto la tumelo mara go na le mediro ya tumelo. So bibele e bolela ga botsere o ka se no tla wa re no ke a dumela go se bontšhe mediro. That is why re bona bana ba Israele ba tšea leeto la go tloga ko lefase la Egepeta ba ya ko lefase la Kanana
mara e se re modimo ba ka palela ko bolelele bona ba le ko kanana ko repeta no mara modimo o nyaka gore go be le mediro ya tumelo ye e bontšha gore o tlhatsela selo se o se bolelang. That is why motho wa o ne o tsena kereke mara a sa tswele pele ka bophelo ba borapedi a tliša mediro ya borapedi. Bebele re borapedi ba bo hwile, bebele re tumelo ge e sena mediro e hwile. E re o ka kgona jwang gore o bona ngwaneno wa tlhoka o na le gona o na le seo se tshwere o ka thuša ka sona wa re o bona ngwaneno a tshwere ke tlala mola o tshwere scaftini ka mola se tletše dilo tša botse tša o šeo wa no rena wa mo fa letsogo wa re God bless you my brother. Modimo wa tonogela bebele ra se borapedi ntwe e re ke o ska ba mo blessa ka re modimo mo blessa ka o tshwere marotho mo o re modimo a yo fa motho morotho mola morotho ba ona o tshwere kwena wena o swantse o fe motho dilo tša thago a ke re wa bona go na le mediro ya go bontšha ge le re dumela modimo o tlo blessa motho dilo tša ona di tshwere kwena o swantse o di tšee o di fe motho gore bontšha ntho o e bolela wa e dumela. Bebele re go bontšha re dumetse modimo re mo amogetše modimo a ne o re nkamogeleng napile e fedile o re ya mmetseng ke yona modiro wa tumelo ya go bontšha wa dumela gore modimo go lebaletše dibe ge o dumela gona tsamaya ko metseng o kolobetse bjale re lebelela mediro eo. Bjale leeto la borapedi la bana ba Israele le be le bontšha ka mo tlhagong ka go sepela distance ba tloga lefaseng le lengwe ba ya ko le lengwe mara e be se lona leeto le modimo a le lebeletšeng le legologolo e bile la ka mo semoyeng. Jwale ba tlhatsela la ka mo semoyeng ka go dira mediro. Rena mamotla modimo a re botse re tloga mo ngwe re ya ko o re botse re tloga ko lefaseng le lengwe re ya ko gongwe mara o re botse re tswe ka araene re tswa tlola dilo tše se ka la ba le se mara lena se ka la ba se mara lena ka nako Abrahama modimo na botse Abrahama re e tswa mo batho ba gene o ye mo go tlo go bontšha gore and ntho ge Abrahama a thoma go tswa bebele re ke modiro wa tumelo ya bontšha o dumela lentso ka re ge lentso le sa latelwe then a gone botlhoko ba re kwa bolelo wa le dumela mola o sa le latele ene re a tseba re modimo a mo tlhagong ge re rutwa ka lentso la modimo re tseba re modimo o ka mo semoyeng re rutile gantsi ka di-dimension goba maga. Di-dimension ke mafelo ke gore modimo ga a tlhola dilo o di beile ka maemo. Jwale dimension ya mathomo mo fase ge re ka thoma go na le tše tharo tša mathomo re ke ngwale jwale ke bone gore ke tlo fitlha kae. Dimension tše tharo tša mathomo ya mathomo ba re ke matter ke dilo tšeo ka go di tshwara ka matsogo ba fela ba bolela ko sekolo ba re matter is everything that occupies space and has got mass. Ka mara matter go na le di-solids go na le di-liquids go na le di-gases kore ntho e ngwe le ngwe ka go e tshwara ka matsogo goba moya oxygen e o e hemang goba dijo tša gago ka moka tsona dijo ka moka tsona ke matter. Ngwedi ke matter, festere ke matter, koloi ya gago ke matter, ntlo ya gago ke matter, diaparo tša gago ke matter kore e sa le dimension 1 go sa ne lo tše dingwe tše le gore a di tshwarege ka matsogo. Then re a mo number 2 re na le se se bitswa ke light, then go na le time, go na le seetša le sona se tliša karolo ye nngwe mo dilo tše modimo a di tlhodileng. Ge modimo a ka dira dilo tše ka moka tsona a se dire seetša a gone gore o ka di tseba so modimo o tliša seetša gore se kgone go bonega dilo tše a di dirileng. Jwale o kgona go appreciate di-color, o kgona go appreciate batho ba bona o mongwe ko mokhutshwane o mongwe ko motelele, o kgona go appreciate dilo tše dintši because modimo o dirile go be le seetša. Then go na le nako bjale go na le maabane le today le ka gosane go na le bosafele kore go na le metla ya bofele go na le metla go mathomo bjale modimo ga a dira dilo o dile bebele ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yone a di no tla ka se tee ka moka o kgwetša wa Abrahama ba ile mo ba šitše ba tshwana le bo Jopo ka matsogo wa tseba e le tlhakala ntsuke le Jesu a tsamaya ko pele ga bona no o mongwe le mongwe o na le nako ya gage dilo tše le wena o tlile ka nako ya gago so modimo o dirile gore dilo di tle ka nako. Wena o kgaogantšhe le batho ba bangwe ka nako fela ba tlile mo ba le diaparo ba ka ra seetša so leng ka ra sona letšatši le re le lebelela le tlhaba le subela ke lona le Abrahama na le lebelela letšatši lona re le lebelela le tlhaba le subela ke lona le be le tlhaba Jesu a le mo mara o kgaogantšhe le batho bao ka nako mengwaga la bewa years apart. Then go na le se se bitswa ke science ke dimension ya bone. Now science ke mo go šomang di-cell phone tša rena di-laptop di-computer di-television jwale le jwale ke botlhale bo bongwe gape ke tlholego ye nngwe because jwale o ka kgona go tšea phone fa wa bolela le motho wa le ko Durban ntho e le gore di-dimension tše tharo a di go dumele o e dira
mara ka science o kgona go advance nyana o ka kgona bona speech sa Zuma a le go parlamenteng wena o le ka gagago o ka kgona go bona tsheko ya Oscar Pistorius o le ka gagago bona ba le gona go kore o kgona go ba tlhatsi o kgona go ba le botlhatsi ba lotsa go gole tse di dirang ka nnete mara mo wena o se beng gona science ya go dumela bale botlhale bo ba re motho a gole o tseba re between nna le batilela gona le ntweng ka ishumisha le go ka isa bone ka matlo o tšea remote ya hae wa pressa mola and then selo se se le mola sa o shoma ka remote se ya emela ile di koloi wa pressa jwale and then ikhiela ile mola le mo o shumitse ntwengwe because wena o lebeletse ka matlo ene o ba moya o bone selo mara yena pressa ntwengwe ya direga gore ke dilo di gona ka mo modimo ga a tlhola dilo o di groupile and then go ba le dimension ya botlhano mo ba reng ke underworld jwale ke mo go le Satan le madimoni le batho ba ba sa dumeleng ge motho a tlhokofala mo pilong bo o belegela mo nakong o belegwa ka 19 mammang o tla mo ba metha le yena o tsamaya mo seetseng ka nako ya hae then ge mengwe ga e tsamaya nako ya gae ya fela ge e seno fela mo o šomišitše di-cell phone le di-computer ge nako ele e fela ga a tlhokofala bjale moya wa sentse o ye somewhere a yo floata mo o khwetša ba re ke badimo eo a se yona then o tloga ka mo o tsena ka mo se sepitšwa ke underworld ka mo underworld ka mo ke lefelo o khwetša demons o khwetša batho ba ba leng ke di-lost souls ke ba ba tlhokofetseng kgale le botšhakazudi bana ka mola le bo Michael Jackson ka moka ba ka mowe then ke bo le madimoni le la go bolela maka le la go lata le fora batho ka metlhaela ya go ahaba le sa le gona ka fa meyo ya go tšwa mo monneng ola wa Jesu Kriste a ko ba mebo ela e tšwa ikitimela mo dikolobeng e gona ka fa e fela e tšwa ka mo e tla khwetša gore noma motho gona le mang lefatsheng ge e khwetša dikolobe di sego e khwetša baruti ba go baisa e tsena ka mola wa bona le ba apesha di-color and so forth then ka mola then go na le Satan ka mola gare go fatshe ke pleke le yona e gona fa wa bona bibele le nnyake le tlankhwetša ke le gona a re travelang gana mo le leng gona mo go na le dilo di gona ka fa go tshwana le ge motho mongwe a kare o le ka fa a kere o tshwana le nna Setsonga ke sebo ge le ka thoma mo la bolela ka Setsonga khwetša ke le go thibane mara ba bolela ditaba di a feta mara di a mpeta ka ra ke kwe selo a kere wa bona dilo di kgona go ba fa o le fa o seka wa di kwa ko di go fete madimo a kgona go kitima fa a kgona go dirang modimo o kgona go theoga a fodiše motho modimo o kgona go theoga a sekolole motho a dutse ka mo kerekeng le a ikuša ntho ke dilo tse di bitswa ke di-dimension then ge re ya mo 6 mo ra khwetša ba re ke souls of saints saints ba le bibele ba ke motho a tlhokofala a ye ko moletseng motho ga a tlhokofala e le modumedi ge mmele wa gae ka re ke mmele wa nako a kere ke mmele wa bela go ke mmalepapa ge ona re utšea ba re mmu ya ka mmung yena a se mmu soul ya gae ya tloga ya kae ya ko go duleng di-soul tša go tshwana le yena jale ke mo go le bo Branham ke mo go leng bo Paulos ba mo wa bona ba dutse ka mo and then tšatši le lengwe go ile go a direga gore Jesu a bolele ka setshwantšho se sengwe a ba botša gore e seng mo lefaseng le go diregang ka kwa le mohumi a kwa ya kae Lazaro a kwa kore go na le mafelo a gona fa mara a se a motlhagong then go fetanyana ka mo o khwetša gona mo 6 dimension ka mo o khwetša ke lo ke souls ana mo ke modimo ka sebele this is God himself a go bona jwale gore ke ngwale taba e ya di-dimension ke le tša gore bibele e re batho ba sentse ba ye ko modimo jwale o sentse o tsebe gore ba ko modimo ge o tloga Soshanguve o ya Hammanskraal o ye modimong a o sa travela mo fase modimo a ka mo ke mmeta go dimo jwale o sentse o kgona go phuleletša ka mafelo a sa bonweng go tloga lapeng la gago o ya ka kerekeng a se o napile o ya modimong o fitlha mo lefelo la tlhago mara gona mo lefelo la tlhago modimo o kgona go theoga a ke re ge re fitlha ka mo a re no rapara re modimo ka mona ra para thoma re re a re buleng ka thapelo ge re bula ka thapelo re modimo re gopela re o theoge mara a se re o theogela mo fele ka lo le ka gae kwane re modimo theoga kore modimo swantse a theogele mo lefelong la tlhago bjale bana ba Baiseraele ba ge re bala ke re ka re polela ka go tloga mo diphegong tša ntšu go ya mo modimong now modimo o ba tsamaiša leeto la semoya bale nako ngwe batho ka bala a ba kwešiše dilo tšeo
ba le go se tlhaloganye gore ne modimo o kgona gore dilo tša tlhago dilo di kgona di le mo tlhagong modimo a theoge a be mo ara tšona goba modimo a se ka ba mo ara tšona mara e bore ke lona lefelo lona lela tšatši lengwe le tla kerekeng wa kgwetša le o kwa modimo a bolela le wena gona mo lefelo leo tšatši lengwe o ya mola o se ready o tlhakatlhakane o se prepared go fitlha mola o kgwetša le gore ja maroko ka mo kerekeng ka gore o sa tlile to the same place ye modimo na bolela mo go yona maabane goba last week mara mamotlha a wa ema botse jale a o ke modimo a bolela fao because e swantse e be tlhago le semoya and ba le nako nngwe e ka no ba e gakantšha ba bangwe ka gore motho wa tlhago yena o ne le go tshwarela dilo ko gole bona dilo tša tlhago ka moka tšona leeto la go tloga egepetsa ba ya kanana le be le ka sebe le modimo ntle le ge modimo yena ba tshepiše gore o tla ba le bona ke wa gopola re ile ba le mošare a bolela mošare ke tla ba le wena jale ge yena a tshepiše o tla ba le bona ge ba tsamaya mola modimo na le bona go na le batho ba bangwe ba tsamaile gona mo bana ba Iseraele ba tsamaile motho mongwe mara modimo a se a bonale because a se a tshepiše gore o tlo tswelela moo ene ge re bolela lo tša tlhago bona go mongwe ka re nna ke sa tsebe gore ba re tle kerekeng gore se ka latlana ka gore ba re modimo a go sekolo modimo a go sekolo mara re a mmitša a go fe example go bontšhe re Jesu o dirang go bala mo mangwalong mo lengwalo la bo Mateo 14 verse 23 Luka 6 verse 12 o kwa Bibele Jesu Krista a tšwa ka fetša go rero a tšwa Bibele re a ya thabeng a ile rapela ke Jesu a kere o tšwile a ya thabeng a yo rapela a fitla rapela a boa o rapetse modimo tšatši le lengwe Jesu gabedi o a tsamaya mo lengwalo la John chapter 4 o kgwetša mosadi o mongwe a ekgametse mo sedibeng ba thoma o bolela le mosadi o la ba tšedi ga gore ko mphe metsi kene mosadi o le ra oa sekwa ba thoma taba mokutlo wa tseba re motho ba borena le wa bolena a inšane metsi le ge nkebe ka tšea chance ka re go kgela mo sedibeng se sa setšhaba sa ešo o ka se nwe ka komiki ya Mosamaria o le mojuda nke bo tlile le komiki ya gago a gona le selo sa go ga metsi e ntse ba boledišana mola napile ba ba fitlha mo tabeng ya thapelo mosadi ya sediba se epile ke tata wa bešo Jakob lena bajuda le re modimo o rapelwa ko Jerusalema rena re rapela modimo ko thabeng ke mosadi o botša Jesu o re nna re rapela modimo ko thabeng lena le rapela modimo ko Jerusalema Jesu Krista go tla nako mosadi go tla nako mo le gore a le sa rapela modimo thabeng le le Jerusalema Jesu wa botša mosadi gore go tla nako mo le modimo a sa rapela ko thabeng le ko Jerusalema Bibele e fetša go bolela maabane o tlo rapela ko thabeng jalo go no dula mo le gore ba bona bjale Jesu o botša mosadi wa batho gore a go rapele thabeng ga a fetša go bolela mosadi yena o ya thabeng o rapela jalo ka re wa mmona gantsi no o bolela ka mokgwa mongwe ene Jesu wa fetša go ba botša gore a go rapele thabeng le ge le Jerusalema le tlo rapela modimo ka moya le ka therešo ka re modimo a dule mo tlhagong ge le re o tlo krema gore modimo ya ko thabeng fela o tlo phela le ko dithabeng go sena antshana o fetša ka re o no ikela thabeng a o itle mo lefelo la semoya o re go fetša go ba botša gore modimo a rapele ko thabeng le ko Jerusalema then ge mengwaga e tsamaya ke re ba baruta go bala mo lengwalo la ke le khotela mangwalo ao go bala mo lengwalo la Luka chapter 24 o ba rutile dilo ka moka bjale ba nyaka moya mokgetho o ile a ra bona re ba eka a ke re ba nyaka moya mokgetho a ra bona a re bale ge le nyaka moya mokgetho ke a tsamaya ke tlo le romela tshepišo le ya ntatela a tshepišo le ya moya mokgetho bale lena tsamaya le lete ko Jerusalema go be go tle moya mokgetho maloba o boditse mosadi o mongwe a re go tla nako mo le gore a le rapele thabeng le ge le Jerusalema mamotla o ra bona gore tsamaya Jerusalema jalo o ka no re wa bona mommona jalo entle ke o ya thabeng o ya Jerusalema ga bo gore batho ba se ka ya thabeng le ge le Jerusalema then ga fetša gabedi gore boela Jerusalema o reng ga botse is because ge o sa kwešiše gore selo sa tlhago a se sona se šoro le modimo ge modimo a ka tepiša re ko kopana le lena Galilea o ka thoma go ya Galilea mara ge o ka ya Galilea a se a bolele gore o ya Galilea o tlhwana ke o letseng tlo ba o lebeletse batho ba Galilea so ba dira selo tša se Galilea mara ge modimo a ka re ke tla Galilea aowa o tsamaile botse ka re go fitlha Galilea le yena o fitlha moo jale a di tsamaye ka lefelo kore o ka se tloge gae o e tla mo o rotlela modimo fa ka re modimo a dule ka mo tlelaseng ke rena re tlang ka mo re mo mmitša bana ba ba tlang ka mo ba tsena sekolo ka fa ge ba etla ka fa a ba ko modimo ka fa
no ka mo batle kwa science le history le tse dingwe a ba fitlile ganyane mo dikgopolong tsa thapelo rena re tla ka fa re tle le tseo tsa history le bo mathematics re tlela thapelo so re tlo kopanela mabaka a sa tshwane bale dilo tsa semoya di dirwa ka mokgwa wa semoya jwale ke le ka o tisha taba yeng ba le mamoni ke le ka o bontsha gore e sontse be instruction ya modimo go ya mo lefelong modimo a re se ka le rapela mo gongwe le mongwe le rapele mo ke kgethang go bja lebitso la ka gone and ge le mpitša mo ba babedi go ba bararo ba kopane gona ka leina laka ke tlo ba gone bale batho ba kgona go kopanana ka mo classroom ye ba le ba babedi le ge le ba bararo ba se ba kopane ka leina la ga atle mara ge o kopana ba babedi le ge le ba bararo bale re ka nonganga le batho ba sekolo ba re sa le sekolo se se thoma re tla fa a gone modimo re mmoneng fa because bona ba kopane le gona mo roofing ye one bona ba kopane ka tsa bona ka morero wa bona rena re tlile gona mola ba kopanang gona mara re tla re le ba babedi go ba ba bararo re kopana ka leina la gae bale gone le tshepišo ka taba e bale o atla because re kopane ka taba e bale be ke gore re bolele ka taba leeto la bana ba Israele gore leeto le la se ba no le tšea ene e le ka mokgwa wa tlhago e ba le tšea because di be le na le tshepišo ya gore modimo o tlo tsamaya le bona and a botagalla taba ya gage mara a se mo tlhagong a le mo semoyeng sa ditaba modimo wa khutšwa le tlhonofale jwale that is why a re dumele gore batho ba swantse ba phele ka mokgwa ba rata e ba le ko gae o swantse o be honest o le fa o be honest le go le ko gae because modimo wa gago a dule mo lefelo la tlhago no modimo wa gago ka metlha o mo semoyeng ene mara ge o mmitša mo lefelo la tlhago o a theoga mara o kgona go monitora ka dinako ka moka ebile a sa tlhoke selo o kgona go monitora o le ka gae o le ko mošomong o le ko tše dingwe mererong ye mengwe mentši mara o swantse o mo tlhomphe ka dinako ka moka kare o bona dilo ka moka modimo tswa tlhomfane jwale ke tle mo tabeng ya rena ye mo bebele e re nna ke le rwele jwale ke be ke le rwele ka diphego tša ntšu jwale a re boleleng bana ba Israele o tsere ntšhua ke re a e sepile mo fatshe leeto la bana ba Israele le ne ba le tsamaya o bona ba etswa ka egepeta ba sepela ba ya ko kanana modimo a le lebelele ge ba tsamaya ba hwetša go sena metsi ba hwetša yena mo go yena o bona batho ba ba fofang ga ba lebeletse a bone batho ba ba lo tsamayang go na le karolo engwe ya bona ya e lebeletse o re ke be ke di kukile ka diphego tša ntšu jwale bona ba lebeletse leeto la mo fatshe ba bona mathata a metsi mara modimo a bone ntšhweo o lebeletse semoya sa bona gore semoya se a fofa ka ntšu a e tsamaya mo fatshe o lebeletse phati ye e tlhagang ka ra maphelo a bona mo semoyeng gore e tsamaya ko godimo jwale ka ntšu jwale go bala moprofeta wa modimo go bala molaetša o mongwe wa as the eagle stirreth her nest go bala mo melaetšeng lena ba le bala melaetša moprofeta wa modimo o ruta molaetša o wa as the eagle stirreth her nest o tshwantšha ka ntšu o re ntšu ke nyako le kwešiše gore re mo kae ka lengwalo le letsabe ke e bolelang moprofeta wa modimo o re ntšu ge e šetse go tlile nako ele e be ya mae e ya ga setlhaga se sengwe sa go tia e se yaga ko godimonyana mo le gore ga gone fitlha mang le mang le dinoga dilo tša go tlhasela ditlhaga a di fitlhe moo e se yaga ko godimo ge e fetša go se yaga ya bolaya phoofotšwana kwananyana goba se sengwe sa mo nageng phuthi ya tšea boya bola ba soft ya boala ka mo sentlhageng ya beya mae ka fao and then ge mae ao a thuthušitše bale e le ditsuanyana ntšhuela ka metlha sa yona go e nyaka dijo e tliša dijo ka mo setlhageng e fepa ditsuanyana tše tša yona ka dijo di be di gole ge di gotse mo go lekane bale ge ntse di gola ge mo mathomo go di lebelela a di bontšhe ka a di tshwane le mmama tsona e no ba tsuyana o ka no e tshwantšha le anything mara the mo di ja di le ka mo setlhageng di a gola di thoma go tshwana le mmama go tsona mara a se gore di tshwana le mama tsona di tlile mo matleng a go ba dintšu no di no dutse ka mo setlhageng di ja dijo tša dintšu mara a di tsebe selo ka matla a ntšu di na le lebopo la ntšu mara a di ne matla a di ne tumelo mo matleng a go ba ntšu because a di kgone go fofa ka re matla a ntšu a bonala botse ge e fofa ko godimodimo jwale ka mantšu a mangwe di a gola ma di godiša ke mama tsona a di fepa ge a fetša go bona gore o di fepile enough jwale di tlile mo lebopong di na le the form of an eagle mara a se di ba le faith in the power of an eagle jwale ke mo mama tsona a di tšeang tsone dintšhunyana tše
a di tšea a di bea mo maphegong a yona o tswa le tsona ka mo sentlhageng nto mathomo before a di ntšha ka mo sentlhageng o thoma pele a kere le be di iketlile di ka mara di sofa o a dile mokgopha wa nku ka mola di iketlile go jewa nama go bose ka mo sentlhageng mama e kile o thoma pele a bona dintšhu tšwele di godile di swantse di tle mo matleng a go ba dintšhu re ile ra rara ka molatšeo wa coming into the eagle dimension e ntšha disofa tše ka mo ntšha mabusibusi ya ka mo e ntšha mokgophano o ka moka e latlhela kwa ge se no latlhela mokgophola kwa ntle go sala dikota tšele tša go dira setlhaga a di na order di tlhaba ditsuana tšele ditsuane tšele di šoma ba mo bothateng di nyaka go dirang di kwa ka mo a go sa le monate nkere fofe because mama jona o di gapele tšao di tswe ka mo ara comfort zone ka re a di a tlišetšwa lefase go tlolo dula ka mo setlhageng di ja nama di na le mmereko wa dintšhi di swantse di fofe kwa godimo ka re mmereko wa ntšhi ko fofa ko godimo jwale gore a di gapeletše a di motivate di tswe ka mo sentlhageng o dira go se ka go ba monate ka mo setlhageng jwale gore a kgone go dira di dumele go tswa ka mo setlhageng o dira go be boimanyana ka mo setlhageng then jwale ge a thoma di tšea a di bea mo maphego a tsone gore o di tšea one a di tšea di latlha mo modimo a maphego a tswa a ko godimo jwale ge a ya ko godimo ke ga ya go dira mama go dintšhunyana tše ke ga ya go di traina jwale modimo o bolela Iseraele gore le nna ke le modimo le mpone ke dile kwa repetsa ke bile ka ba ka tswa ke dikukile ka diphego tša ntšhu gore o le ka go ba bontšha ke ile ka le bea mo training nakwe a di tshwara a di ntšha mama tsona o ba sa go di bolaya bale ntšhu ge e traina bana ba yona e ba bea mo maphegong then o tsere ntšhu a kere a e fofe mo kgauswi mo a ntšhu ke nonyana ya go fa godimo feta dinonyana ka moka e a tswa kore e tla be sa le e no ema ka mokgwa e namelela e fofa e be feta ka kwa godimo a mapi mola batho ba sa e bona ko e leng bile ba rawa a go sa bonala selo yona e tswere bana ba yona e ile le bona kwa godimo mpotse gore matsuanyana jale ditsuanyana tšatsi leo di tšhogile kudu kare di tlwaetse ka mo setlhage mamotlha di isitse ko le gore a di tsebole ke ko kae di kwa kare di mo lefelo le lengwe la wrong so di kwa kare mama tsona o nyako di bolaya mara mama tsona a nyako di bolaya no o nyako di bontšha ko ga bo tsona mara ka baka la gore a di tsebe gore ga bo tsona ke kae o kry-a di tšhogile ga e fitlha kwa godimo kwa o no spina ka mokgwanyano mo o no phethoga so jaaka lologa ke re be di tshwere mo go yena mola ka melomo mo maphego mo o no thankgologa kwa godimo tša boa di tlo re mola di thetheoga ko le tsona di kwa re gape mamotlha mama wa re bolaya mama o di utse o di lebeletša ke re wa di traina a gone e tlo ba ya ba tsoga e robegile ne no o di ruta ka kwa godimo kwa o sa boneng batho ge ka re thoma go taka re tla fase ba le ka re loser balance wa ya wa ikuka a ise gae o isa godimo o isa godimo e tswe ke le tšhogo e be e dikwešiše e thoma e tšea go fofa ko godimo ke kotsi ye kgolo mara ka morago ntši e le ka mara training e thoma le mara botsebotse mo a se pleke šele ke gae ga dintšhu di fofa gona mo mara mathomo e thoma tšho ya le modimo o dile ntho ka Iseraele o ile a re ga ba bona ba le ko egepeta a bona re ba le ke bana baka a se mohuta ba o tlhankela ba egepeta a thoma pele a ba lela sofa ka mara setlhaga a bita kwa le ke ge madi a metsi a e ba madi mara ka go bona metsi a le gabotse dikgomo tša bangwe di ikgwa ka kwa a go khweselo gore ba iketlile ba no kwa moegepeta a lela ka mola mara modimo ba romile ntšhu ya gage mola moshe a ile o dira dilo mo egepeta ba ge ba maketse ba ikwa mara modimo a ka go loela tšatši le lengwe ma go senyega ka ko ba egepeteng ka mo gona go le bose kganthe nako ya bona e sa etla e le mola ba bona jale go senyegile ka kwa egepeta ka kwa faro le ena se sa ba nyaka mama tsona a fitlha jwale a di laiša jale o traina tsona go dirang o traina tsona di tlwaele gore go fofiwa godimo go fofiwa mo fase ne o di iša ko godimo jale a tšea bana ba Iseraele modimo a ba tsentšha mo lešokeng kara a ba tsentšha mo felleng mo deserteng jale ka mola ka ge šetse re boletse gore go tsene ka mola deserteng ka mola a gone seo ka se dira ka mo deserteng go ile wa ba ya ko deserteng ga tseo o tlo tseba gore a se kwa dilo di kgonegang ka mogolo no ke kwa go senang selo kore ge motho a ka ba go tšea go tlogela ko deserteng a re nko kgenyana mola a wa rosa ke a gasanta a khota golo ya go tlogela le wena o tlo bona motho o nya ko mpolana ka go lebelela kwa ke santa a gone setlharenyana sa moriti
a gona botonyana ya spaza ba re Coca-Cola ka no mo nageng a ona metsi a ona moriti a ona dijo a ona selo ke santa pele le morao and santa ona ya tshwana o tla gitimela mola santa ya change ka re moya o phela o foka go deserting go ka robala mo gaufi le santa nyane nngwe o ra wa ke cremile or ke tsweletse ka mola ke bone santa mebotonyana e meraro kwa frugo tswa ke a o sa le meboto e meraro ke me form go tla o sa tseba re boloko kae go re pleke ka moka ya tshwana jwale modimo o tsere bana ba Israel gore a ba tlise ka ba sanje ba tle mo go yena mara modimo a o tla mo go yena o sepela go le dilo tse senge a o tsamaise mo tsone bale e gile gore modimo a botse bana ba Israel o ba role mo di pheo tša ntšu is because o nyako ba bontšha leeto le ba le tsamaya a le mo tlhagong a le mo fase le ka kwa godimo ka kwa ko o sa boneng batho le ka kwa godimo ka dilo tša tlhago ka re ke a bolela mo kere mama go dintšhunyana tše bana ba modimo ke re ga di trainer le a tseba keng o di isa ka go godimo ko sena ntwa ke tshwareletša lefase la ka keng ka re mo ka re trainer ntšhunyana mo gaufi le ditlharo to kry se e ganelela mo kaleng e nngwe so e ganelela mo nsukeng le lengwe so jwale o di isa mo le gore a gone ntho e di ka e tshwarang ka yona ya tlhago ya lefase la ka keng ka kwa godimo mo le gore wa tseba e dio ba madimo fela a tšutla jwale ntho e modimo a e dirileng ka nako ya mose ke ntho e modimo a e dirileng ka kereke ke ntho e modimo a e dira ka ra bophelo ba gago go thoma o sekologa fela o kwa re bolela efangedi o kry o thabile kudu o kwa mangwalo o kwa bibele tshwana mo go tlhore bana bibele e bedi ka e gadina o kry bibele bolelo ke di monate o kry o thabile o tšea bibele le orago ke taba modimo e le mo go tlhomo tsamaya ona o kry o ema so o tswere bibele ka matlho ba botse gape o na le modimo o na le lentšu la modimo la nako o sa le ka mo setlhageng o sa le ka mara a mausi tsena ko kolobetso go sena o tsena ka mara kolobetso go e tswa fela a thoma mathata o tla ba e tsolo maragane e fangedi o ka re ke kolobetso ka pela so e be se ke bona botse gore go tla mathata manga mantši ene mathata a le lo a tlisha mo rena re rapela le wena a mangwe a magala ke ba file ntho ene a e loki ka pela because ba ke nako modimo a go tsia a o kukile ne a tsamaya le wena go modimo a nya go tshwareletse ka selo sa tlhago o fofa ka wena go modimo kwa gore o tla re ke llela se ke ga ke tlallela a one mo ntwe o tlo ke tshwareletsang kana because modimo o nya gore o ithute go shoma ka tumelo ka shoma ka tse di tshwarang ka matsogo o bya go modimo kwa o le bothata bo bongwe go le wena o tlo re ke wa ba ngala re ke a give up o ka se give up a bo eme bothata bo o tla ke a give up tla ba emelela amen ena go bile go modimo kwa la ibusha bana ba modimo jwale ge modimo a dira ka mogwa a ke le botsa ka gore na re tla jwa mo modimo because ntho modimo a e dirileng gore ge a itlisha Elia wa metlha ya bofelo o tlo dira ntho a e dirileng ka kereke o tlo e dira ka mogwa a dirileng ka gona ka moara bana ba Israele jwale re se ke re kgona go lebelela lebeletlo la bana ba Israele and re kwishe gore ge ntšu a e tlogele bana ba yona fela ya ba trainer mo mafelelong ge o bona ngwana a sa le mo diphegong tša ntšu kore ba le kgona go fofa ntšu a e tlogele bana ba yona re a o ka re wa tswafa a e kipape kore metle e tlo phela e tswa ka bona yo ba trainer motlha ba tloga mo diphegong tša mma wa tsona dintšhunyana tše di thoma go fofa di ra re a di sa e se re mama a se selo mare di ithutile go ikemela jale le tsona di kgona go fofa ka ra lefaufau la modimo di tswile mo diphegong tša mma di tsene kae mo lefaufau la modimo jale di tswile mo the wings of the eagle mother di tlile now into heavenly places di no fofa mo le tsona di dira jale ka mokgo mama na dira ka gona ntho e dileng ke mama le tsona se ke di kgone go e dira jale le rena ge re tswetswe ke lentšu le le tlileng ka mo profeta mo nako ya rena modimo a tlo re fa di-challenge tse tša go lwa le dilo tše dinnyana o tlo re fa meleko ye e tlelang ba profeta because re tswetse ke lentšu la seprofeta jale re swantse re gole re tie re fitlhe mo le gore re tshwana le moprofeta wa nako e ka mokgwa modimo a trainile mo profeta ka mokgwa modimo a trainile mose ka gona a kere re boletse ra re modimo o ile a tšea mose a mo traina a mo tsemoša mo feleleng ga e tswa a tšhaba ko egepeta kwale a bolaile motho a ba re ke a thuša a bola motho faro a thoma monyaka o tswile a kitima mola a ba fitlha mo thabe ya gore a le tse o ba sena wa go mo kgothatsa matšatši a kitimileng ka moka o ba sena wa mo kgothatsa
o ba se jana khothatse ke modimo ka sebele modimo a mo khothatsa yona problem e ba kopane le yona go sena metsi mo go sena dijo o e bone pele a tlhapotsa desert a fita ka ga se no fita ka kwa le a kopana le modimo a re o tlile jwale ke a go roma tsamaya o ba tšea o tle le bona mo modimo ra re tselane le o e tsamaileng mathata ona le ba o a tsamaileng wa bona letsogo laka tsamaya le bona o ba rute tsela eo a go tlhakala le nna le mo gare ga naga tla le bona ba ithute go fenya le jo di fentšeng ba tsena ka ra mathata o tsene ka ra ona ba be le matla o na le ona ba tla ba eme mo pele ka o na le bona le mo pele ga ka a re o e bitsang ke holy ground. Amen. Holy ground e seng fela taba ya gore mara go be go na le Israele motlhago e be eme mo lefelong la le ba itse ke gore mara ka mo se mo modimo a ditša re ke lefelo le lekgetho a re moše tlobola dieta tša gago gobane mo a re o fitlile mo thabe ya gore o re o fitlile mo lefelo le lekgetho yes e be le ko horepe mara be se horepe fela e be le horepe mo tlhago mara ka mo se moyeng o batlisitswe mo lefelo la bokgethwa because modimo o ba mo trainile mo tseleng a mo dira lotse ka moka jwale o ba tswile ke swele lotse ka moka tse jwale modimo a mmele mo a mo nyakang gona modimo o kutšwa le tlhonofatse jwale ge motho a tsena mo diphegong tša ntšu e ra re modimo o ba a namelela ka bona ka re modimo o re ke letlisitše mo go nna le modimo a diphego tša ntšu gore ka mantšu a mangwe modimo ba fela a raisa standard na o tse gore ge ntšu e fofa e ya godimo go na le meboya e jutlang ko godimo kwa e maatla na ntšu ge ntše e namelela mathata a ge e fofa ke a mantši kudu go feta ge nke bene e tulela mo fase mara ka re ke yona ntšu a ye gone o no kgotlelela fresh e ya mo fase a ye gone lo ja motao e nyaka bona bothata go le bo bogolo e ya ka moara bona because e kwa re e swantse e fenya a ke le champion di dira bjale ge monna ba re ke champion a o ne mokgwetsa a elwa le di-amateur fela bare a ja ba ne re gore ke betile mong ka morapalatse ke betile a se champion e swantse re ge e fetsa go lwa e kwa ba re go na le o mongwe ka mothoko e bare gomme o beta ka face ete wa e dibala a ke ene o ke monyakang o swantse a ye ka moo a ke re kena nkwenya mo gago o swantse a tswe mo gore a tla bontse go kena champion ya nnetse a tswe mo a ya ona kwa a fitla butša kole ba re go na le monna fa a di emamona a pofile mapanta ga tsama mo mokgotheng a bitša re a tle mo a ke le go leato ba tseba re kena nkwenya o ba sa re ke nkwenya a reno ke feditše ga kwa ba re go na setšhaba se sengwe re go na le monna o mongwe ka na le maatla gore a o tlo moane mo ke a tlo mpontšha gore kena mang bale ntšu e beetswe go fenya mathata ke ka mokgweleng ka bale ge o na le mathata gore demo motho a tsena ka ra mathata ene o tsebe ka ko motho ga ya mo ntweng a ke re a ele go betha ola o mongwe o bethwa le ena pele a lwa molwa le nkwenya ye nngwe ka mola le yona e bethile ba bangwe bale a se re o tlo mmetha phutile matsogona o tla ba a foša le ena kore mongwe o tla ba kwa ka re lwa le tlhogona setimela o tla ba a foša dilo tse dingwe le wena o e kwa re mo ke lwa le chipi seporo se eme botse ke lwa le sone a foša bale o swantse o mothankgolle jwale ntšu modimo gore ke le tšere ka le laiša ka le nametša mo godimo a diphego tša ntšu na ntšu ke re ge e tšhupetša go nametša bana a e tsamaye mo fase kore e fofa mo o bona nonyane ngwe e laišitše banana gore mara e ya ka yane a se gantši ka e bona ntho re e bolela ge e fetša go ba laiša fela e ya godimo jale le modimo le ga a fetša go tša Israele a ba iša ko ntho tše ba se ba di tlwaele a yo tsena mo leganateng ka bona a yo thoma ka lewatle le dikhubedu gore ba tla ba bone gore tše re tlo di bonang mona a se tše re di tlwaetšeng a nya ke mo go na le leborogo ba re ba ya gepetasa le ba ga leborogo le lengwe la go tshela a nya ke leborogo o ya mo metsi a galefileng gona a fofela godimodimo a re tshelang mo ko le bona e ba banagana modimo ya gore bolaya ga no modimo ya go le bontšha re mokgwa lena ke ile ka lefa maatla ko mathomong ka re motho a bušenyabanyaba yotlhe ya lefase dilo ka moka tse di fofang ko godimo le tse ding ka mo metsing bale a gone metsi a sentša le tšhoše a gone leganata le sentše le go tšhoše mara gore o tseba gore a o tšhabilo tšeo tsena ka mone jale o ba sentše a ba le bantšhe dilo tše gore ba fenye letšhogo le la bona le la buša bana ba modimo jale ge re bala mo bibeleng mo ke no re ke leke go inarita ganyane bale ge re bala mo bibeleng ge re bala mo lengwalo la Exodus chapter 13 ke kgopela gore ba le verse 3 Exodus 13 verse 3
Jale go sepela mo diphegong tša ntšho bana ba modimo ke go tsamaya ka mara mathata. Mara se mathata a go bolaya, ke mathata a go tiša, ke mathata a go dira gore o be mofenyi. Ke se modimo a senyaka. Bibele re ka godimo ga bafenyi, mara o ka sebe ka godimo ga bafenyi o se o lole selo. Jale o tlo re o godimo ga mofenyi o fentše eng? Go na le dilo tše swantše re dilwe le tšona re di fenye, mara dilo tše re lwa le tšona Bibele ga re lwe le nama le madi. Jale dilo tše re tlo lwa le tšona a se nama le madi, re lwa le mebušo e leng ko sebakeng. Jale go na le mebušo, a ke re boletse gore go na le madimone a fa. Jale dimone le kgona go tloga fa le tle ka mo thokong, le tlo kgona go tloga ko dimension ya bo 5 le tsene ka mara science, le tsene mo cell phone ya gago. Go be le dingwe tše le gore a di nyakege mo ngwaneng wa modimo, mara ledimo le dirile gore di fitlhe mo cell phone ya gago. Jale go a lona o tlo kgona go fenya wa tseba ntlo a se ya modimo na, goba o tlo no dula mo founung wa kgotla. Ledimone le kgona go theoga letle ka moara nako, ka moara engwe dilo tša letše. O kry ona le dilo di-liquids. Liquid ye nngwe o tseba ra e tsene mo mmeleng wa mokreste, o kry le mola ena le di-color, so ba botša re ke whisky ya 19 mammang. Ke liquid, a ke re ledimone di le mo liquiding. Jale ge o sa tsebe gore o lwa leng, o tlo kry o dutse mola gore ao e ka ba satane ko kae. Ke metsi, a se metsi fela, a o tsebe ditaba wena. Selo se tšwele ka mola sa fa monna idea gore a die liquid yo swantse o enwe, goba go le mošinyana o mongwe o swantse o fela o tupelela mo wena kgasenyana ya mputana so o kuelelanyana ntho ena e dile gore swantse go be le tša o tupiša meši mo fase mo. Jale o kry o thunya meši o ka re o tšhemini e nngwe ya gale, jale o swantse o be botlhale go elwa mana. Ke dilo tše re lwa le tšona dilo tše le a buša bana ba modimo. Exodus chapter 13 verse 3. Yone bana ka tsela e Moshe a bolela le setšhaba a re tšatši le la legolo le le tšwilego a peta ngwakong wa bothanka ka lona le seke la le lebala, ka gobane morena o le ntšhitše fa ka seatla se maatla le gopoleng ka go seje se se tlhabegilwego. Amen. Ke nyaka gore re lebelele ntho nngwe fa e re morena o dintšhe Egepeta ngwakong wa botlhanka. Ke mafelo a mabedi, ke kgopela le lebelele ntho a se pleke e teng. Go na le Egepeta, go na le ngwako wa botlhanka, dilo tše ke pleke tše pedi. O re le gopole modimo o dintšhe Egepeta a ba lentšha le mo ngwakong wa botlhanka. Jale o bo ka fitlha kwa Egepeta gore ngwako wa botlhanka ke kae, be tlo go bontšha ko kae. Egepeta e le ka moka e be le ngwako wa botlhanka, e be o sena ntlo engwe ba re ye ke ngwako wa botlhanka e. Jale ke pleke tše pedi, ye nngwe ke lefelo is a physical location, mo ke Egepeta, mara gona mo go na le se se bitša gore ke ngwako wa botlhanka. Ntho e be dire bana ba Israele ba be magoba a se mabu a Egepeta, ke se se bitša gore ke ntlo ya botlhanka. Ba o mongwe tlo re bolela kae, ke be ke bolela mo ke re batho ba bangwe ba kopana gona ka fa, ba kopane ba dire dilo tša sekolo because ke lefelo la sekolo, ba se ka kopana le modimo. Mara wena o re o lwala o tloge gae o ye gona ko bana ba sekolo ba yang gona, o kopane le gona fa o tlo o fodile because why wena o kopane le se sengwe e seng fela lefelo, o kopane le se sengwe. Bale ke re modimo o re o ntšhitše bana ba Egepeta, bana ba Israele mo lefaseng la Egepeta ngwakong wa botlhanka. Jale ngwako wa botlhanka kore ka mantšo mo go bile le a double exodus, ba tswile mo lefelo la tlhago ba batswa mo lefelo la semoya. Kore ke tlo e dira jang a ke e bolediše. Alright, gore go bontšha gore go bo go na le ntho engwe mo Egepeta, e seng Egepeta fela, go bo go na le ntho engwe gape e tshwereng Egepeta. Ge Moshe a ne a ya kwa modimo le tsamaye o ntšhe bana ba ka ko Egepeta ke jale Egepeta mose ke lefelo la gabotse la mašole, di-building tše dikgolo, ke motse o eme. Jale Moshe ga a fitlha mola batho ba no a elwa le bona mola ga re ntšha bana ba Israele be le mo o lole le mašole, wa e sa le mašole a kere ke lefelo la tlhago lela o swantša le mašole ba tle mona ka dithunya ba bontšhe re go na le ntwa mo ba emaema ka dithunya bangwe ba tshwere dinopkiri ba re monna o ka se bule dikeiti batho ba Moshe o le ga a fitlha mona a re ke tlwetse ya batho ke tsamaya le bona. Farao a mmotša re bona jale mo batho ba tlo tswa ka mokgonaganang
mara Faro a se a bitse mapodisa a re tshwara monna o biditse ntho e le gore e be controla poleke la e be sa controle ke tlhago a re ba le molla ngwala Exodus chapter 7 verse 11 o tla kwa re na monna o berekile bjang. Exodus chapter 7 verse 11. Yena ba la ga tsela e Farao a bitsa ba botlhale le didupe o meningaka tša repeta le tsona tša dira tsona tšeo ka meleko ya tsona. Agree wa bona. So moja a fitla mola go na le gore ba mmontšhe lešole le lesong le motshwara le motse gore ka sentšhe batho. Faro a se bitse lešole ka re polekela ya repeta e be sa controle ke mašole. A bitsa beng ba lefelo bebele re a bitsa didupe le dingaka e ra bitsa sorcerers and magicians because e be se poleke fela e be le poleke plus bolonyana mola. So a bitsa baloi ba poleke a re ona le monna gore yo go tšea batho mo ke kgopela le mmontšhe gore a ka se ba tseye jale e be se ntho le ka ya ko court wa re ra e baka no e be go dira lo ke dikgolo mola ge ba fitla mola motšha ba mmotšiša ba re o nyaka mo wena a re no botšwetša ba re bona a ba re tlo tshwara a ba nena kwa mo tshwara a ba le mo lebele ba ko dimonyana ko dilo di bere kwa gona ba latlhela mapara mo fatshe moša a latlhela la gae mo fatshe a re bona jale lepodisa le lona e be le makala go dira ka mokgwa e ba latlha mapara mo fatshe and then banna ba le bona ba tla ba latlhela bona fatshe ka baka la gore e be go sa lwe ntwa eo e be go lwa ntwa ya meboya bjale mola modimo ke yena noga ya lepara le la mošele a le no ba noga ka bolona modimo ga kopana le moše o mmotse ke tlo ba le kara lepara la gago so moše ga latlhela lepara la gage fatshe le wa mola e be le moya modimo o tšhentšhang lepara lela o le dira gore le be noga jale le banna ba le ba latlhela mapara a bona fatshe go ne le meboya e be theo ga e tlo tšhentšha mapara jale e be le mafelo a mabedi e be le lefelo la tlhago le lefelo la semoya ba ka mantse wa mo Israele e be se tshware mo fela mo tlhago e be e tshwere ka mo tlhagong le ka mo semoyeng kore le ba le ka fatshe ga boloi bo bongwe bo bogolo ba kwa e repeta so modimo ga a bantšha o ba sa no ba tšhabiša a ba tšhabiša mo e repete o ba swantse a bantšhe ka ara ntola ya semoya ye e ba tshwereng a re ke go ntšhitše ka ara e repeta le moakong wa botlhanka because ntho e be ba swere dikgopolo e ba gateletse dikgopoloso e be se lešole la mola no ge ba tshwere ke dingaka le di-magician ke tsona e be di dira moiseraele a se ka bona tsela di loile polekela ka mokaela then ba bangwe ba disamboko ba no ba betha fela gore kuka setena seo mara go ne le ntho e be ba tshwere mara o gopole gore bibele e re a re no lebelela taba mose lefatshe le la nna today batho ba bantsi ba nonana le butswa ke banna ba dutse ka mo la palamenteng a re thušane ngwana morena a o le tsebe lefatsheng a di butse ke banna ba nganga ka mo la palamenteng wa ba fela ba itšela le maroko ka mo go na le ntho e tshwere lefatshe le ya go feta banna ba le ka mo palamenteng go na le di-spirits tse di controla mo ke tsona tse di kgona go dira gore banna bale ba bolele dilo tse le gore di kgatlhana le bible a ba kgone go no buša dilo di no tsamaya sekolo ba sa le le bible wa ba sa no di melao e mengwe ya go di gore naga e be le kgotso banna ba le bona ba sentse ba dire peace fa wa ka mogore lebeletseng ka gona ke bona ba sentse ba re botse gore mang a ska tša dilo tša mang ba tlo tlogela le khodi ne ba tlo tlogela le khodi le utswa mola magodi a tletse mo go tlatsa mamo ebile magodi a gona go banna ba mmušo ba reka banna ba mmušo bile ba bangwe ba magodi ke banna ba mmušo yo go bona banna ba a ba control yela mara thoma pele wena thoma pele o thome gore re ra efangedi ka mogweleng ka gona o tla tseba botse gore pleke e botse controla ke ba lene ba senye ba dira le go diskela ba gona mara magodi a multiply every day ba re estate ba tlo dirang pleke e tswere ke batho ba ile ba le bibele ba ka mpane ba ya ko parlamenteng ba phasishe molao wa re bana ba ska betho ngwana a ska betho ngwana o na le di-rights ngwana a ka bola ka mogwarata le batswadi a ka no di ntwa e rata a ska ba betho mara bibele e reng go ka bea thupa o senya ngwana why molao wa bona o no lwa le diverse fela mara o sa lokisilo tša tlwaelo batho ba bana metsi
a bana metsi ke ntho a tlago e leng ke ba berekana le yone bona ba dutse mola ba lebeletse go lebelela gore lesang basadi le bana ba fiwe ditokelo wena batho ba bana metsi o bolela ka dilo tse dingwe tse gore di tsamaiso gore wa bona gore ntho e le mo a se yona jale moya wa modimo o swantse o tlemo lentswe la modimo ge modimo a roma moprofeta a tlo o ne o ntšha fela gore o se ka ya koka o swantse a go ntšhe ka gara ntho engwe ye e tshwereng batho ba ntho e tshwere lefatshe le because ge o ka re o ya le melao ya palamente wa ka ya le molao wa palamente e re moruti o swantse a tšhadiše monna le monna o mongwe ba palela ke go no kgala ntho e simple motho o julene o tšhabetse lapa la ga le support ba tlo ngwala mangwalo a disamone ba re ba mmita le ga ka se ye ko kgoto tša bona ba netaba ba le gore o a gane a ke re bona ke ntho e senyo ba e dira mara ba tlo dirang ba tlo gapeletša moruti wa efangedi gore a yeiše monna le monna bebele re monna ka senya le monna wa bona gore ntho e le mola aowa gape mola rujo botsiwa gore go na le mmušo botsebotse ga gone mmušo aowa go ne le moya o mongwe o lwang le se modimo a dira mara o apere uniform tšeo ka re bona mmušo a se mmušo ka re ge nke be le mmušo nke ba ba make sure lekgodi a lego batho ba na le dijo batho ba na le ditokelo tše di tshwanetseng dikolo di a agiwa kore ba ka motho kore ba ka dumelela mosadi gore a apare borogo ge o ka ba rera wa re mosadi a ska apara borogo wa ka lentswe la modimo ba dire wa bona ke tlo tše di sa dinyakeng ke gona ba tlo tšea diboto tše dikgolokgolokgolo tša go feta tlasedime ba di bea mo makgatlano wa ditsela ba bontšha mosadi a eja KFC a apere borogo gore ba re bo gore KFC e tsamaya botse go le mosadi o apere borogo a ke re ba nyako botša ntse abe di advertise tše di lebe mo ka moka tsona a ba advertise selo ba ba kgatlhanong a ke se kilwa ka ba advertise dilo gantši wena ne o bulela fela mo radio go advertise a kwae ba re go feta o tsuba o nyaka go tsube ye nngwe gape go advertise e bjala o ume bo bongwe gape wa ba sa advertise ntho tša o tsamaya ka nnetse ba advertise gore batho ba modimo ka weekend ya gore re na le ba mmušo re a re re o gola plek ya gore ditso tse dipi ka fao o ka se o ekwele ntho mmere kwa bona senye ba o diri mara wena thoma o bole ka mangwana ba nyaka everything ya go ge bebele re monna a se ka lebelela mosadi a mokganyowa ge ba bona wena o ka rona ba tšea mosadi ba advertise Coca-Cola ka yena mola gore ba make sure ba dira ntho e modimo a sa nyakeng a ke re wa bona gore anything bana ba modimo gore anything e modimo ya ganang ke yona ba promotang yona because mo a o no ba mo lefaseng fela o mo lefase le mongwakong wa bothanka go ne le a spirit se se lwa le moya wa modimo a re ba le bebele o tla kwa ke bolela ka bele modimo ga e tla o tlo go ntšha ke re diphego tša ntšhuki tša go ntšha ka ra mindset o o se ka re ge re go balela lengwalo wa mara le mmušo re a tse gore mmušo le o tshwere keng o se ka re khoutela mmušo a ona mmušo ke yona moša a e tla mola a botša ngwana moiseraele a re tšwere tsamaye a re gomme faro o rile faro o koutang a ke re faro o bolela tša dingaka jale o ka se tšeletše taba tša faro o bolela kgatlhano le ntšo la modimo ga a bolele jale ka government be re bona pone engwe furu o itlafa e ngwadilwe mo morago ke a bona motho ona o tlaetse o reila so a re o mpona ke reila ke thekela mo a ratsela o se ka re gane ke tailwa se ke tabe ke tšhaba diphotholo ka ditletse mo a ratsela ke diteiba fela mo otle mo kore a o sa kgona le o reila street o sentse o reile ka re o nwele ntho engwe a ke re ba bona go na le gore ba dikutse diphotholo ba tlo tša boteng tše dingwe tše dikaka ba ngwala gore go na le diphotholo mo tšhelete ba e šomitše go diaboto e le go tlhomela disamente mo fa wae ba se ba tsebi moletšong ba re gola pothole wae ba sa itsebe wa tseba re na le bothata a re ba le lengwalo Exodus chapter 12 verse 12 dipodike bana ka mokgwao ka gobane bošego bjo ke tlo putlaganya naga ya Egepeta ke itie maitšhibollo ka moka a nageng ya Egepeta ke tlo thoma ka batho ka iša wa diruiwa gomme e tlo ba yona katlolo ye ke tlo go e direla medidimo
ya Egepeta namre. Alright, le ya go modimo ga etla le go le morena le tla be le tlo tla. E be le tlo tla ba le diruwa le medimo. Wa bona ntwe e be le mola e be le gabedi. Bebele ke kotlo ye ke tlo tla maitsi o le ya diphoofolo a batho le diphoofolo go tloa bola ke yona kotlo ye ke betha medimo ka yona mara wena o lebeletse mono bona batho ba itsamaela so e le tswelo pele mara modimo a re gola le badimo mola jwale Israele ge be itsamaya mo fase itsamaya leeto so modimo ba sa intshi mo leeto la tlhago no modimo ba le interested ka ba tloge mola badimo ba tloge mola meboeng ela di tshila ela ye e tshwere bo Jannes le bo Jambres ba tloge ba tsene mo diphegong tša ntšu e ba tsamaiše mo godimo se mo fase fela mo fase ne ba tsamaya ba ya kereke ya lona tša kereke ba tsamaya bona leeto la bona le go ya kanana mara se go no ya kanana ka kgang no go ne le ntho e modimo na e dira ka mo semoyeng gore a ba move spiritual a ba move mo semoyeng sa bona ba tlogele go ba ka fase ga go tshwarwa ke mewa ya ditšhila ba tsamaye ka moya wa modimo ge ba fitlha mo gongwe ntšu ye ba tsamayang ka yone ke moše e be swentse e ba tšee e ba fe modimo ke ka mo modimo na nyaka ka ona gore le ge ba le mo fase jwale ge o ba bona ba fitlhe mo thabe ya gore bona o bane gore ba fitlhile halfway a se halfway ke mo modimo o mone ka re modimo o ba tlisitše mo go nna kore ka ba fitlha gore ke mo modimo na ba emetse gore la ikwiša bana ba modimo jwale a re ba le lengwalo le lengwe le fa re no gola go bontšhana re ka no ba le lengwalo la Matthew chapter 12 re bala from verse 22 jwale go na le ntho e bitswa ke ngwako wa botlhanka jwale ge moše a etla a ke re boletse ra re ge go itla moše modimo re go tshwanele ge go itla Elia jwale re lebelela letse modimo a di dirileng ka go tliša moše re thoma go tseba re kereke e lokolotšwe mo dilong tše dife jwale mo leetong jwale o tseba ntho e modimo o itlela ka mo semoyeng le kwe bana ba modimo ntho ya gore o ntšhitše bana ba Israele mo leetong mo lapeng la mo ngwakong wa botlhanka the house of bondage ne ba sa itsebe bona ne ba ke bona ba etswa Egepeta ke ntwe ne ba kgona go e bona ka matlo mara ne ba sa tsebe gore ba lokolotšwe gabedi le mo semoyeng e ba no jara o re phomeletse a re sa betwa go Faro e be se taba ya Faro fela ba ntšhitše le ka ara moya wa badimo o no tshwere plekele e ba nagana dikgopolo tša bona ka metla e be yo ba tše di tsweleng because moya o no o buša mola e be se ona jale ntwe e be e šaletše moša gore a e dire kore le ge ba etswa mo leetong ba tsamaya ba etswa ba ya kanana e be le mošomo wa moša jale a thomo go ba ruta gore batho ba modimo gape a se le phonyoge kanana fela le phonyogile le ka ara ngwako wa botlhanka ka ara meo ya ditšhila jale le se ka la ke tshwara o ka re le sa le ka ara meo ya ditšhila ntho e modimo e fentše gale ge le bona ebile a le ntšhe ko Egepeta a sa le ntše Egepeta fela o ntšhile ka gare ga ngwako wa botlhanka ge morong wa morena a etla a strika ka lehu mola Egepeta go ikgwa maitsebola a bo Faro le ba Egepeta ka moka le ya diphoofolo a se e felele fao modimo ile a ba otla le medimo ya Egepeta so le se ka la ke tshwara ka re le ka fasa meo ya medimo le sontše le tshwara le tseba gore a re a fenya fela motla gore fentše le ka mo semoyeng gore ntho e nngwe le nngwe ya semoya e tla o kgona go e botsa gape wena o fentšwe ge o bona ebile ke eme mo re tswele ka gara Egepeta a se re no tswa fela le meo ya ko Egepeta re fentše jale kereke ya modimo swantše itse gore kwa ko marapeding ko be re le gona a be se re tshware fela ke go gore re ka mara kereke wa tseba go ya ko kerekeng go ba re o tswa kae be ka fe o tswa kae a se re karalo tšeo fela re tswele le ka gara wrong doctrine meo ya go interpreta Bible wrong ya gone gore motho a bone lengwalo a re Paulos ba bolela basadi ba Korinte re tswile ka dilo tseo a re leke no modimo re file matla gore ka go romela moprofeta fela mo le ra modimo a kgonne go ntšha kereke ka ra a denomination ke sign e botse mo tlhago ya go bontšha le di spirits tsela se di fentše bale a re nyako go kwetša motho mongwe interpreta Bible se Lutere se kae o sone yo interpreta Bible se moya ka gore o ntšhitšwe go lapeng la botlhanka Matthew chapter 12 verse 22 ngere theoge le yona verse 22 fihle ka verse 29 amen yona e bala ka tsela e ka lebaka leo wa tlišwa motho ya nago le memoya e mebe e le sefofu le semuma Yesu a mo fodiša mme motho yo wa sefofu le semuma a bona a bolela mašaba ka moka a tlabega a re a fa yo ga se yena morwata fita ge le Bafarisei bona ge ba ikwa tšeo ba re motho yo ge a leleka meoya e mebe o dira ka Belzebulu kgoši ya meoya e mebe a se tše dingwe
o metšeetso ka ga a tseba kgopolo tša bona a re mmušo ofe le ofe ge o ikgaoganya o wa šwalalana le ngwakwa ge o ikgaoganya ga o bjale ge Satana a ka leleka Satana ge a ikgaoganya mmušo wa gagwe o tlo ema jang ge le re nna ke leleka meoya e mebe ka pele Sabulu ge ile barwa ba lena ba ileleka ka mang ke gona batudi ba lena e tlo ba bona nna bjale ge ke leleka meoya e mebe ka moya wa Modimo ke gona ge mmušo wa Modimo o tlile go leka ka gobane ngwakong wa mogale motho a ka tsena bjang a thopa dilo tša gagwe ge a sešo a tlema mogale yeo a kgona a thopa ngwako wa gagwe. Amen. Le a bona Jesu bolela kae? Jesu o bolela ka bolwetse ba motho. O rapeletse motho o fodile. Jwale ntho e ke ntho ya mo semoyeng ake? Ya. Jwale ba mo sola ba re no le tša di dira ka meoya e mengwe. Ya. O ra bona gore no. Mmušo o ka se ke twantše. Mara a bolela ka government ya Maroma. O bolela ka ntho ya e dirileng mo mothong ola. O re mmušo o ka se ke twantše. Ngwako mo le mo lona ge o ka ba divided o ka se eme. Ya. Jwale nna ke gole ka meoya e mebe ka moya wa Modimo. Jwale ge le nna ke lela ka moya o mobe ka moya o mongwe gape o mobe e ka se kgonagala. Mara ga re le yang go ntshola mpotšeng ga re le bana ba lena ba bea batho matsogo ba fola bana ba lena ge ba rapelela motho a fola bona ba šomiša moya ofe ka re le nna le re wa ka o ke o šomišang ko o mobe. Kare ge e re nna ke šomiša o mobe le bana ba lela ba senyo ba šomiša o mobe kare re dira ntwa go tshwana. Le gona ngwakong wa monna wa bogale ke mang a ka go tsena a thoma go thopa dilo tša monnola ntle le gore a thome pele a bofe monna ola. O bolela ka ngwako ofe o rapeletse motho o fodile o re ka mogola gape ebe le gona go tsena ka gara ngwako wa motho ka bofa monna wa motse. Modimo o re ke lentšhitše mo repeta le mo ngwakong wa botlhanka. Jwale Jesu Kriste o bolela ka monna mara o re ngwakong wa monna. So o bontšha re ka godimo ga bophelo ba monna go be go na le a house. Go na le a house of bondage ye tlemile monna ene monga ntlo yeo go na le a demon e ne e buša poleke go bo sena motho a ka kgona go fodiša monna ola ntle le gore Jesu Kriste a tsene mo letimong le le dutšeng gona a le bofa a fetša le bofa a le tšeele motho o le molwatša a fodiše motho ole. O bolela ntho eo jale ke nyako le bontšha taba ya the house gore ge re le fa bana ba Modimo go na le meboya ye e tshwere mafelo. Lefase la borena a le no ba lefase fela go na le meboya go nyo le Stephen West re bala mo Bibeleng go tšwele meboya e 200 million. Jwale o ka no mpotša ona jwale o ka no checka ona o wela mo ntlong e feng. David a re as for me and my house we will serve the Lord. Jwale a go botša ngwaneso the house e re bolela ka yona fa Bibele e bolela gore jwale ge Jesu Kriste a tla a demonstrator healing a demonstrator go putša ga balwetse difofu di bona digole di emelela a re ntho ke sane ya re o tsene ka mo ntlong ya mogale a bofa monna wa bogale a fetša go bofa monna wa bogale a kgona tšea tše di leng ka mo ntlong ya monna wa bogale. Amen. Jwale go tla ga moše mo e repeta ga a thoma mola a demonstrator a latlela lepara mo fase le ba noga ela e metša tšela tše dingwe tšela tša ba bangwe a tšea metse a fetola a e ba madi. Banna ba le ba loile ba palela go fetola metsi ale madi ale a boele gape a be metsi e a bontšha gore keng jwale Satana o tsenetšwe jwale go tla ga moše mo e repete e be bontšha gore ka mo semoyeng Satana o tsenetšwe ka monnaši o tsena mo lapeng la monna wa maatla o bofa monna wa maatla o tšhentšha dilo ka mokgwa a ratang ka mo seteleng sa monna. Amen. Ape o le ka mo seteleng sa o ka kry-a monna o mongwe a le o fitlha mola dio bja bucket ya hae mola o sonye ra ska no e bia o sonye a tla botse wena pelona wa ya ba emere ya mabetlelo ka mola o sonye tswela mola o re mkhotsi na le dia mowe. De no mo go ka selo sa o tsamaya mara ka kra monna fela do bia bucket mola a tsamaya o zo ra wa tseba ro fentse a ka e bia moanya ka ba la o fentse motho wa bula ka a kra ba le Jesu Kriste ba ke ya le bona ntwe ke ya re lebelle mo ke ya re lebelle le gore ge a ka re pola ka leeto la go kukua mo di madi phego tša ntšho
re tlo bolela ke re bolela re tlo ya mo lengolo la Malachi 4 le bone go tla ga moprofeta mo Bibele lena ba le tsapa le bitso la morena le tlo tlhabela ke letšatši la toko la phodišo diphegong tša lona. So re setse re le modimo ga diphego ka mantswe a mangwe ge re le modimo ga diphego e ra re tswile ka mara Egepeta. Mara before bana ba modimo ba etswa ka mara Egepeta ka nako ya Mose ntho a mathomo ya modimo a dire o tsene mola ka moprofeta a bofa monna wa bogale ka fetša go bofa the house of bondage a tšea bana ba Israele a ba ntšha Faro le baloi ba ke ba palla go thibela Israele ke etswa Faro a lebeletša se ntwa ka dira because he was helpless. Mara go mathomo go ba itša metlholonyana e banna ba le ba idira ka mothuša ba dira bolotšanyana go bongwe soma ka re o tlwaetse o di dira. Mara Moshe a fitla mola one man a rumile ke modimo a bofa baloi ba le ka moka the next letšatši le lengwe ke ge ba tswele le dišo ka re ile ge modimo a thoma go betha motse ola ka dišo ka moka moloi ke a palela go tla go tlo dipetsa le Moshe ka re le yena o ba a babelwa le ka gae ge Moshe a bolaya maitsebodu a gone ngwala moloi o le ra seakwe ba khuile le maitsebodu ba paletše ke go ba tsoša because well e a bontšha ntho ba e tshwereng a e sana mata because jwale monna wa tlile o na le power ya go bofa dilonyana di tša bona ka moka tsone ntho e be senye e ba thuše gore modimo ba nyako ba bontšha bjale ge le šalla ebile ke le nametša modimo a diphego tša ntšhu e ra le didušege ntho e ke e dirileng ka mo semoyeng ke e kgolo kudu ke le ntša mo Egepeta mara ke no ntša mo Egepeta fela le force e be le tswele ka mo Egepeta ke e bolaile ke feditše ka yona ke e bofile that's why ke kgonne go le ntša mara Israele ne ba re ge ba tsamaya because ke ntho e Moshe na a tshokola ka yona o ne wa senye a ntšhe mokgwa wa onana sa Egepeta ka mogare ka ne ba re ge ba fitlha mongwe ba bothata ba re ge nkebe re le ko ga Faro nkebe re dira so nkebe re ja marotse nkebe re ja kgodu wa bona a ba botša re tlogelang dikgopolo tša mohuto ke tsona tše di butša ko mora ntho e a botsebotse a ya swane gore e be e le bofe ntho eo le bone ka mokgwa ke dirile medimo ya Egepeta ka gona ka le ntšha ka le bja modimo a diphego tša ntšhu bjale a le a swane o tlha le bolela ka medimo yeo re fetile kgale yeo a re sa bolela ka go palela ke eng tša ko lefase dilo tšeo ge o di go fenya ke ka baka la re a o lemo gore modimo kgale a di fentše dilo tše di maatla madimone ka moka a tshwereng age ya rena bana ba modimo a paletšwe a feletše ke maatla ge moprofeta wa nako a fitlha go gona le malwetse a o tshwa le bo cancer a sa foleng go na le malwetse a magolo bo leukemia a palela dingaka tša nako moprofeta wa modimo o fitlhile mo a tsamaya modimo a moja there is no sickness ye ka ema mo pele ga gago banna ba re cancer e fole le gone jale ba sa nna le go bolela ba re ge e ka feta stage sengwe e fole e seng mo modimong modimo a tla ka moprofeta a tlo bontšha re power ya mathomothomo ye modimo a mo fileng yona e le tee e se tserwela ka dilo ke dintši e paralyza lenaba e tšea dilo ka moka mo lenabeng jale ge ngwana modimo a sokolo a tsena ka ramolaetša wa nako a re expect go kwa motho mongwe a re botša dilo tše dingwe because o swantše a tse gore power ye modimo a e rometseng ka moprofeta wa nako ke kakang before re bolela ka go tšwa ka ara Egepeta power e fitlile ya gata modimo ya Egepeta ya paralyze Egepeta it was so big Faro ba sa kgone go dira selo setšhaba ka moka le baloi ba naga le dingaka tša naga le di-magician ka moka le mashole ba paletše go stopa power ye Moshe na etla ka yona mo le re power ena e be se yona power ye feleletseng gape Moshe o ne o filwe power ye nnyane ga e tšwa a ya kwa Egepeta o filwe power ye nnyane bana ba modimo o boditšwe fela re tsamaya ka maatla go fa ngona wena o tlo tsamaya power e go fa yona e no lekanetse fela gore o tloge mo o ye o ntšhe batho ka ara the house of bondage le ka ara Egepeta o ba tliše letle le eme mo dimathaba ke mo e be e felela gona go thoma mo thabeng ba senye ba kry another message modimo a theogele mo dimathaba a ba fa message wa go ya pele so the first part ya maatla a Moshe e be le above anything ya nako ya Moshe e be le above Egepeta o tsore go nyola ke bolela le nna so a ke bolele so leeto la Moshe le be le part tše pedi ga re bolela ka high level part 1 e be le come out e tswa mo ga bona lena ba setšhaba sa molaetša Moshe o no filwe fela yona metlholo ela e mebedi and then tše dingwe tše e be le di-demonstration a šoma ka lepara dilo tšela di le tee di be di kgona go dira gore Faro a se ka ba le maatla di be di dira dilo tše Moshe a tlo tlhakana le tšona a tsamaya le bana ba Israele ka mo feleleng a kgone go fenya dilo ka moka
a setse a fiwa message o tlile mo di mathaba because e re Bibele tsamaya o ba tšee o tle le bona mo o filwe ntho e one a ya dira miracle. Then message wa bobedi o mošwa o filwe mo di mathaba e bile go in tsena mo nageng ye ke le sepitšeng yone part yeo e tlile a le mo godimo ga thaba. Now ke tlo ya mo lengwalo le go le ukisa re connecta ba ke go le bontšha le tseo re go nyola bana ba modimo a re mo wa ka message wa nako ya rena a re sa le mo message wa come out le mbušio ke ra gore a ke re gore batho ba ska batšwa ge re solo re fitile a re gore a se sa le gona ra re na le matla a go feta a go no bia come out modimo re file matla a go tswa ka mara determination. That power ke yona ye ile e be dira le mopapa a tsebe ga botsebotse gore a gone any form of religion ye tswileng ka fase ga matlhale a Roma ye gona go capture barapedi. Re tswile ka ra di denomination tša mehuta ra tswa le mo seng di denomination bangwe ba tswa ka ra marapedi a go tshwana le bo Islam because power ya ye modimo a ifile mo profeta ge a mo Roma ka 1946. That message alone o gone go dira that thing e bo dira le mopapa le yena a emise spoken with her. This is one thing that we hate. Jwale o ba sa no tloya part 1 ya o re tswe ka ra marapedi re khwetsa motho ba re o ne le 50 years le moruti wa borapedi bo boitseng a tshwere ke dithuto le interpretation tša maka ka thuto ya kolobetšo fela a se tšere bolela ka dingwe ka kolobetšo fela o Christian rapa le mo fase le nna ke bona ra dira sele because the power that is in there in tšea motho e le ngaka e tšea motho ba re ke seotswa e tšea motho ba re ke le code e tšea motho ba re wa palona le maka. That power alone takes that person out. So I should not bind like that thing because this power is not the only thing you can do. That is not the only thing. Really, more power here we do. More we take our rights. We take our position because other moto ga le go repeta. Ge motho a le go repeta ngwana modimo a go le ntwa ka itlima go repeta. Go repeta o sa no itamolela o sa no utswa so. Ke tswa ka ra lutse ke tswa ka ra se ke maseba ke nyakeng o sa lwa le tšeding a se o gaina o sa latla dilo latla se and then ntho o gaina fela ke distance ya ko o sone o thome dilo botse go ntse o tsamaya mo felleng o tsamaya mo felleng o gaina distance ya go batamela ko o fitlang o kopana le modimo and ge o kopana le modimo jwale modimo ke yena re ke tlo le tsamaisha bjale after o sno tswa o fitla mo lefelong mo thabeng ke mo la o fiwa message wa go ya pele mara nna ke sa bolela ka message wa go no tswa fela gore are boleishanyana ka mogomong ke bona le ke gona o ntshwara ke ya go gae mara ke dumelelana le nna bana ba modimo. Amen. Okay, are ba le lengwalo la Malachi chapter 4 gore ke gona go notisha ba bang on board ba ile mo mongwe ba ka no ba missed the part in re bolela that week. Are ba le Malachi chapter 4 jwale ke bolela ka from the eagle's wings to God go tloga mo dipegong tša ntšu go ya go modimo and o tse part e re boletseng a se re bolela ka ona mela dipego tša ntšu re sa bolela ka ntšu e sa ba ntšha power ye e be ile mola e exitiwa mo dimo afaro o ile a palla go ema a ba paralyzed then ntšu ya ba tšea mo pele ga faro a lebeletse faro ke a latlhatsora direng a le helpless ka power ya mathomo ye modimo a file mosha go and take them ge mosha a fitla ka power ya boithu a re sa bolela ka repeta mo repeta ke powder go ele jwale mo re bolela ka batho ba le they are removing giants jwale bibele re ge le ya mo lefatsheng le so le tlosha ba tsebusi le ba hete jwale we are removing giants a re sa bolela ka confusion ya go morago a o tlo re apara sleke or ke apare bermuda o dira ka lutla motho power ya rona le is very far from those things man tlo re bushita morago tlo re bushara ke tsona ke le tša LP ya mpharanyana ba ai man a ke tsebo ke le tša stipe ka no ba ke le tša ma bona motho wa modimo re gole go dulwetse o bene we are very far power ya lentšu la modimo just that alone e bolaile sebe mo le Satan wa tseba ka se le ka anything o ka se le ka a ke sa le wa o lekega because lentšu la modimo la nako le dirile le gatile denomination so flat le gatile sebe so flat le bolaile nice time so flat mo le e ka sa kgona ke power fela re se re bolela ka go namela re sa bolela ka go no le ka go tswa fela
moša ga ka fela mola ke ge o kitimiwe and moša a bitse segwagwa a se tlo go fela etla ga re go tlo tlala digwagwa mone gore go tlo tlala digwagwa ga a tswa fela go gore we ba gore wa spela go tlolla segwagwa until he comes back. When he comes back jwale a boa ba le ka di haraka ba khane ba di dirang di no ba mola di tletse ba le ba khane ba tla epa moleti ge ba epa moleti before ba topa jela tja no wa fela fa self di tletse moleti ba ba yo tshwara ditlhogo mara moša ga e tla mola a bolele seo o no bolela o no misa le paralaga are digwagwa tša di boela morago ntwe e paletse banna le dingaka le mashole le kgoši ba butse dibuka tša mošate ba bitse le mantona ka moka le bana ba sekolo di-professor le di-judge di padile digwagwa monna o ne o tla mola a se tše a ntšha batho o sa no pšhatla the house of bondage o sa no ba tiša fase a no fitlhane gore mo go lokile digwagwa tše alright di tla boela morago ga fetša go bolela mola fa le bona ditšonga gore ya kwa mola diukwa ba tla šala ba haraka ile monna modimo o sa tlontšha batho jale ke ra ngwana modimo ga o ka bona kore le gona ka phawa a ke bone gore ka ba thothomela ko lapeng la gago go le le ntonyane nngwe ka re ya go phatlamiša ya mokgwanyana o mongwe ya go challenge ya bophelo ba gago o swantse o ithute go amogela ntho modimo a ebile mo bophelo ba gago o se kwa nyatša o se ka nyatša ntho modimo a ebile you must exercise it jale bothata kore o ka re o nagana gore e sa tlo direga what is if it did that thing is happened long time ago power ya o ithuit le mo kerekeng ka 1963 a re boleka ya mathomo e tle ka 1946 ke neng mola ke gale pleke mola jale re mo 2015 today power ya bobedi ya go feta yela ya mathomo ke gale le mo kerekeng jale today re se tlo ba re bolelele tše dikgolo jale tša batho ba ile gore ba tšea dikabelo tša bona ka mo semoyeng e se ba baka go repeta ba baka mapampule le bofaro no re bolela ka batho ba now they are taking their land they are removing the giants la buisha bana ba modimo ke mo se re be gona now a giant o tsore part yela e gone go fenya faro le repeta but there's greater things gona le a giant ba go ile le a giant you don't need ordinary strength go ile le giant o lo le se by nature se go feta ka force ka stature le ka everything mara David ga ile le giant o ba sonja fiwa another power that is why before se tšhaba se tsena ka mo lefase la thebišo mo o dutse ba kanana banna ba menwane 6 ba le ge ba fitla mo la ba re tsa mo lo checka moša a sala le bona ge ba fitla mo ba tswa mo dipegong tša ntšu ka re ntšu yona e be le moše ge ba tswa ka fase ga doctrine ya moše ba tsena mo le ba handa over ke modimo ka o tsebe ntho le ba e dileng ka moka ena melao e le some be se gona amen ge moša ya molao go sena melao e le some go sena selo gore go sa le drug ba no bereka fela ka re moše o rile ge moša a dira ntho ba e dira mara ge moša a se no bua ko thabeng a tshwere melao ile re tsa mo lo checka ka kona reng ka kwa ba fitla ka gore ba re krile banna ba bangwe ba menwana e 12 ge ba re lebella ka re ditšie a re bone a re go dutse ba ra ro ba ja jwa ka bogone kore ntho ba e bone modimo a dira go morago ka faro ba bona monna wa menwana 6 le ntho re kweleng e tswa go thabe modimo a theoga ka re modimo la theoga mo thabe bana ba modimo go a tshikinyega mo fase gore thaba ya thunya moši ola no modimo na ntšana le bona a tsamaya mo pela bona ka liru a tsamaya mo pela bona ka pila la mollo ba mmona le mona jatleng ba ne re tsoga ba khutse digwagwa ke ditletse go repeta ba no bona shitse bana ba faro ba kwile mara tšatšile modimo a thoma go tla ka full strength ba mmona le tšhaba e tshikinyega e thunya moši ba bona re ge ile we've got this kind of a power ka mara rena ai ntwele nka mola monna ola wa le khamanyana ola ka mola it doesn't stand a chance before power ye re bone e tsena mo gare ga rena mo ola re no muja jwale ka bogobe jwale re bolela ka batho ba le ba le tšilo a ba bone le khema ka mogo a ba bone a giant a ba bone a big person a ba bone a problem e golo ba bone modimo mo mogolo a sa ne ntwe ka e ba mo pela bona ya ba gona amen a re ba le Malachi chapter 4 re ba le from verse 1 to verse 6 re bone yona ba la ka tsela e tseba o ba le tšatši leo le fišago wa le retilietla ka lona tšatši leo ba ipoti botle le ba dira bobe ba tlo ba makoro tšatši leo le tlago le tlo ba tšhuma gore yalo morena le se ba šadiše modu le le ka ge le lena ba le boifago ina laka le tlo tlhabelwa ke letšatši la toko
la phodišo diphegong tša lona la tlotlwa le kgarama wa mamamane a nonneng babi ba tlo gatakelwa ka gobane ba tlo etša mobu ka tlase ga dinao tša lena ka letšatši leo nna ke le beilego o rialo morena wa mašaka se lebale molao wa moše motlanka wa ka wo ke o laetše o yena tabeng ya gore ebe gore a o neye bohle baiseraele e le ditaelo le ditshwanelo tseba gore nna ke tlo roma Elia moprofeta a tlo tla go lena o setšo go a fihla letšatši leo le legolo le le šišago la morena yena o tlo sokolola dipelo tša botatago bana gore ba boele go bana ba bona le pelo tša bana gore di boele go botatago gore ke tlo tla ka gotla lefase ka le latla moka. Amen. Le a go bana ba modimo jwale lengwalo šile le bolela ka moprofeta wa nako ya rena mara le re ge fetša go bolela le re gopola molao wa moše. Now Bibele e re le tlotswa jwale ka wa mamane a nonneo le tlotswa le garama ke message wa come out. Malachi chapter 4 e be le part 1 ya go prove ya go ba le healing on its wings. Wa go re sa bolela ka the come out part mo moše a ba delivang mo moše a tla ba rwele jwale ka ba le modimo diphego tša ntšho e sa le part 1 re sa ne le Revelation 10 Malachi chapter 4 e le tee bana ba modimo a gona anything ya lefase le today ye imetšha Malachi chapter 4 mpho le maatla modimo so mpotse gore ge e le gore modimo o kgone go dira ka mokgola ka Malachi chapter 4 mmamotla re le ka fase ga ministry wa Revelation chapter 10 yo ba power ye leng ka mara kereke bana ba modimo today le ko malapeng a rena be sa tshwane go ba re go ga boima gore boga problem a rena gore a re tsebe gore na ntho e diregileng ko Malachi chapter 4 ke ge nke be re itseba nke be re sena problem ya gore ntho e direga mo Revelation 10 ke mo go theoga leng leo le le maatla ko Revelation ko Exodus chapter 3 go theole lengwe leo le a dula mo setlhareng la bolela le moše la re o mo lefelo le lekgetho mara go thabeng ya horela go theogile modimo ka sebele thaba e thunya moše modimo a re gopola molao wa moše ntho e ke e dirang ka Malachi chapter 4 e tshwana le ge monna a ya kwa tšea batho a ba diša mo thabeng ya horela jwale remove from an angel to the mighty angel ka ra molaetša o mo one remove from an angel e tšwa mo setlhareng to the mighty one wa theola mo dimo a thaba ye ke come out ye ke go ile le go isa bana ba modimo right jwale a dino bala lengwalo le lengwe ke lora ba be le sa tshware bolela ka ge bolela ka diphego tša ntso Bibele go le tlo tlhabela ke letšatši la toko la phodišo diphego tša lona la tlotswa because ke message wa come out be re go di-denominationeng re swere ke dilo ka moka bangwe ba re a ke le a tseba gore mose ge o šitse o nyaka thušo no ba stranded no kry-a o na le dilo so ya ke gopola nna ge ke gola batswadi ba ka ka re le bona ba nyaka go protector o tsamaiša dingaka be re bofile thapo tše dintši dintši kudu kore e be le taba ya re tshwere di-airbag kore dilo di phutšetšwe di tletse ka dilo mo gotlhe mo ya doampotsa ba o ska ba latlha motlamoo kore mo dithapo le legadimo be ka se go kgwetse botse a ke tsebe wala ba modimo mara re le ge di tla mo moreneng ntho tše re tše re latlhela kwa because jale modimo wana o feta mešhing kwane jale ge o fetša go tšwa bona power ya go ntšha batho fela e paralyza Faro then ge e fetša go paralyza Faro modimo wa ba tšea o ba dirang o ba tsamaiša ko godimo ka diphego tša ntšho mo fase mo ene o beno ba batho ba tsamaela ba fela ba tlhagana le challenge bona bo ka banyaka mara mo pela modimo ne ba fofa ko godimo and e seng ba fofa flat so ba fofa ba ya ko modimo ka re modimo ko 7 dimension jwale ba tloga mo matter mo ba tla ka mo profeta ba namelela so ba namelela ge ba fitla mo ba kry dingaka tša Faro ba betha ba latlha ba di wela kwa ba subelela gape a ke re modimo go leng badimo modimo a re ke tlo betha kore modimo o roba di-dimension a ke tlo pšhatla ke pšhatle le medimo ya repeta jwale ge moprofeta a e tla mola o paralyza pele then from there wa ba tšea o tswa ka bona o tsamaya ka bona the mo ba tsamaya mo fase dilo tše di ba tlhagela mo tseleng di ba traina gore ba batamele modimo go fitlhela ge ba e tla mo thabeng ya gore ke go theoga modimo fanself a theoga mo thabeng a re ke theogile gore ke tla ke bolele le bona now
a re ba le lengwe la ba Filipi ke le ke bona rona ka serepe ga botsananyana ke nya gore taba e leng mo ke ntši kudu re tlo fela re tšea ka seripanyana bana ba modimo le lebelele ntho e ke ya gore e fe ngwana wa modimo tumelo a tsebe gore tumelo ntho modimo a o file yone you must just exercise it a e nyaka gore o tle o nyaka go direlwa eng ene o filwe jale ge o filwe tšea o šomiše ntho o se ka belaela se o se filwe ke le go bona motho go ka ya ko countryng ye o sa e tsebe ngwaneso go ka ya ko countryng yeng a kere o ka ya ko maybe bo Swaziland ga o fitla ko Swaziland kwale wena o tlwaetse tšhelete ya mo South Africa ba go convertela tšhelete ya go ba itša ko Malangeni kwale ga o tlakana le monna mo Swazi a o bontšha dirolo tša Malangeni di eme di so a ra wena re wa bona tšhelete a ke rona o ikwisise o tlwaetse di 10 rand le jole ba go balela ka Malangeni ba re Malangeni a makaenyana go tloša mo go fitisa mona o se ka leka go iconvertela ko diranteng a o bere ke diranta kwa ke malanga fela jale o sone o thieletse monna go ja gore tšhelete wa bona malanga a ma 10 a o tloša mo go tsamaiša distance e tele o se ka re ao nna ko ga 10 rand a e tsamaiše ko gole a se ga geno mo malanga a ya kwa ka distance wena tšea lelanga la gago ka telete mo subelele bothata kore motho o ye go šomiša mindset wa kwa go gago ko poleke bjale ge o e tla mo dilong tša modimo o se ka leka go reasona modimo ga tlotse o di fentše o se ka le o di fentše wena exercise nto modimo a go jale o tlo bona power yone mara o nyaka go thoma question mara o tlile gore go be le Malangeni le diranta jalo tlo solova ka la bokae ntho ke manga ba le diranta di bereka botse se wana o thoma ka Malangeni o tlo raba ke manga butswa motong o tlile mo lefase la o šomiša Malangeni tša Malangeni o šome bophelo bo tswela pele mara ge o nyaka go thoma o dira dilo tše ntši gore o tlo ikopiša tlhogo wa kwetša o se kwetse di-answer bale ge o tswa mo melaong ya tlhago molao wa tlhago gore before selo se direga wena swantse o se bone ka matlho ke molao wa tlhago gore o fodile o nyako bona go tlhagasa monyoko ka o tsamaya ke ntho e ngwe goba gore selo ge o e tla ka mo semoyeng modimo a bere ka mokgwa o se ka wa šomiša tlhago ka mo semoyeng ge modimo a re ke gatile medimo yeo ka moka ke go ntšhe mo lapela botlhanka sea ntho e o tsamaya o tse gore lapela botlhanka a keo tsamaya ge ngwaka wa botlhanka ore wa bitsa o botse ngwaka wa botlhanka gore o fentšwe toga tseleng o tlo bona modimo wa rona a dire dilo fela ba Filipi chapter 3 verse 12 go fitla ka verse 15 yona ba le kweditše bana ka mokgwa chapter 3 yes a se gore ke šetse ke dikweditše ka ba ya ga se gore ke šetse ke dikweditše ka ba e apetegilego se ke se dirago ke go di hlomara gore ke be ke dithupe ke thupe tšona tšeo Kriste a nthupetšego tšona bana bešo nna ga ke tseme gore ke šetse ke thupile se se lego gona se ke lebala tša kua nthago ka gobelela tša kua pele ke ganyelela boyo mo go lego mpapatlogo wa ba go biletšwa kua legodimong ke modimo ka Jesu Kriste amen nke re thome ka ela re thomile ka yona pele yona bese la mathomo ele ga se gore ke šetse ke dikweditše ka ba e apetegilego se ke se dirago ke go ke hlomara gore ke be ke dithupe ke thupe tšona tšeo Kriste a nthupetšego tšona amen le kwa bana ba modimo re e re ke thupe tše Kriste a nthupetšeng tšona o re gona le tšereng Kriste o di thupile wena o seo o re buša bana ba modimo and ge modimo a go botša gore ke go thupetše dilo tše o seke wa nganga wena sa ga kore o thupe dilo tše Kriste a go thupetšeng tšona kore Kriste ga a fetša go thupa dilo o go botša gore ke thupile selo se la mola bjale Kriste ga se thupa ga se tloše o se tlogela mola a re ke se thupile tsamaya o fete mola go tswana le ge motho a ka motho mongwe o na le seo se tlhokang a kere o nyaka a go rekela ntho e itseng a ra wena a re ke rekile ntho ela ba mphile nomoro a no fa nomoro le ka ngwala mo pampiring so a re nomoro se yone wena o fitla ka mola o ba fe nomoro o ka se rena gore mara ke tlo tseba jang wa o botša gore ke rekile ntho e nomoro e ke botlhatse ba re ke rekile o se ka re no nomoro le tšhelete a se ntho e wane jale o gana o thupa o dira jale ga ra wena tsamaya ke leibaile ntho e so ke bile ke fetse go e patela ba mphile ntho e ba ke bona botlhatse
wena o ya mola ka confidence o tsena ka mo shopong wa re ke nyaka go bona motho wa berekang ka dilo tša lay-by ka fa so re nomoro ke tlo tšea o ba botse ke tlo gopela e rekilwe ke tlo tšea seleng saka ke tlo tšea dithaere tšaka ke tlo tšea raka yaka se ba re o thupetse sona zonke o se thupe ska ya mola o se gopela mola twa go le batho ba go se ba rapele motho ba re Satan please o Satan re motse please bibele go thupile ba se rapela motho kre Satan e dio tswa re go gopela o ska ba re nyami Satan o se mo fedi marching orders Amen. wa tsebe re se di amache ge o itla ka lebitso la Jesu a o mo gopele you tell him to move la ikwisha bana ba modimo jwale ge mo profeta modimo a fetša go dira metlholo eo ka moka ona ya bontšha sign ya mathomo re power ye itlileng ya mathomo ye leng ka ra monna ola is so strong then yena ka thuto ya lentšu la modimo a thoma go ruta bana ba modimo a thoma go fa bana ba modimo lentšu la modimo ke ga dirang ke ga ba kuka ka diphego tša ntšu because lentšu la modimo le tla go mo profeta and ge lentšu le tla go mo profeta le a namelela ge lentšu le namelela ge a tšea lentšu le a lefa batho o namelela le batho jwale mo semoyeng a thoma gore botša gore kolobetšwa nnete ke efeng skala dira kolobetše batho ba di dira ba re kolobetšwe ka mabitso a mararo a gone kolobetšo ya mofuta oo bala baebele ya gago wa go kuka o namelela le wena o swantse o fiwe se o swantse o phele bohalaledi o swantse o tsamaya mafelo o swantse o kgaoleletse ge a dira lentšu lela a ke thomele o lefa ke modimo ale lentšu lela ga le tswa modimo le tla mo moprofeteng le tloa mo moprofeteng le tla mo wena ge o le dumela ngwana modimo ke gona ge o ruele ke ntšu because a o sa tsamaya ka kgopolo ya o tsamaya ka kgopolo ya lentšu la modimo then ge o dira o fitlha mo lefelo le leng lentšu la modimo le go kukile so much mo le modimo a ka kgona go thewa yena a bolela le wena Yes. la ikwisha bana ba modimo ke ka mo gore mitha modimo ka gona ene ge ba le mo dipegong tša ntšu bana ba modimo bebele re ge ba thoma fela ba tšea jwale a ke re bona ne ba iketlile ka mola jwale modimo o dirile gore go se ka ba monate ko repeta bale ba tswa ge ba etswa mola ntwa mathomo ba fitlha mona ke Red Sea jwale bona ba sentse ba tshwarelle modimo a moshe ba lebelle gore moshe o dirang moshe o fitlha mona gore wa lebella ke lewatle le a fofa le a ka mola le tletse then o buša modimo o re bolela le lewatle leo then o ya go batho gore ba ye repeta ba le ba bona le ka sekgala le ba bone Amen. jwale o dirang o ba kuka gore jwale ba swantse ba mmona a exercise sa lentso a ke re nako ele a dira mola ne ba sa mmone re o dira jwang ne ba no mmona a tloga ya ko ga faro ga boa mola ba no kry-a go tetse digwa ba re go diregile yone a re ke lentso la modimo ne ba sa tse gore itlhagile jwang jwale wa ba ruta jwale gore how to do it o a bolela gore o emiša lepara la gage mola then metsi a bulega ba bona gane lo tše monno ba di dira kwa le nna le gore gane a o no botsa modimo a di dira gane le yena o na le phate ya raloka o emiša lepara metsi a bulega ba mošala ka morago ge ba mošitše ka morago ba tsamaya le ene bale ba fitlha mo gongwe ba hwetša go sena dijo jale ba mo lebelela ba rona go le dijo o ra bona gore o rati bolokile a re rapele modimo o rapela modimo then modimo wa mmotša gore dire o ba botša rona modimo o rileng then ge a ba botša jale ba swantse ba eme mo lentšu la modimo o dirang o kuka tumelo ya bona ya go fenya seemo se sengwe le se sengwe ka lentšu la modimo ge ba ema mola go sa sa go ba mmana ba bona gore mmana go le go ja mmana mola swantse o se kane o sotla swantse o sotla o iputša mara ntho e ke ijang e tswa ko kae ntho e ke ijang e tswa ko kae ka re pleke e ka go fela ke mabu ke santa fela mo gotle then moragonyana go tla dikhwidi mola ke nama ba ja ba swantse ba iputsitše gore pleke e sena molo e sena selo ntho e re ijang e tswa ko kae kore modimo a batliša mo kgonteng engwe another reality ba boe go na le reality e ngwe a se ya mohuta o wa bona ka ba ija mola ba iputša batho mo bona gore dilo di ka re di sego tša ba gona wa ba wa di tshwara wa ba wa di ile tša ba tša go fa maatla ge ba fitlha mongwe ba hwetša go sena metsi ba fitlha mongwe ba hwetša metsi a baba ba re mara metsi a ntho ya go baba e gape metsi a baba kore ba tseba re selo se baba se no baba modimo a botša gore le ntho ya go baba ke e dira be bose ba ya mola ba maketse ano tša kota a tsentšha ka mo metseng a just tasha se le mogaufi a tsentšha ka mo metseng ka mona a re kgang ge ba eno ba kry-a metsi a na ba babela ka pele ebile ba tuša le bana a šia a beo a le ka go ba educator lentšu la modimo is more powerful a le bereke ko ga faro fela it works in your own life. You must apply it and ge ntse o le apply o tla mo lefelo le le modimo bela
o tlo bereka a bolela le wena twikare o ba tloša mo ba isha fele a ba tsamaisha a ba isha go thabe ya gore then ba re mola ba tseba re a wa metsi a go ba ka change a ba isha no le ga se gona ka bitša a lo fitla re mo lesukeng le eme le tile a no khota so wa tswa metsi a go nwa ke dimilione a ba bontšha modimo wa rena a o ntwe mo palla o gona seemo se sengwe le se sengwe jwale ge ba dira ka mokgwa ebile gona a ba kuka ka diphego tša ntšu ge ba re motho kuka ka diphego tša ntšu go yo nna le wena a re tlhakane le metsi ao baba a re tlhakane le mara le le tlhakana le tsona tše le gore o molo mongwe o na le aga ke ba le motho a re tsamaya re le ka group ba re pleketse o molo mongwe o na le kwa yang go na le mathata kwa ya mara lentswe la modimo le sa le fa ge o le apply ka mokgwa le rutuleng ka gona o le dumela then modimo tlo tsena mo tabe ya gago modimo tlo araba bona bothata gore batho ba tšhaba le go no kgopela gore batho ba palla go fenya seamo mo le gore ba sana le dikganyego tsela tša kgale medimo ya repeta e le modimo o boletse gore ke fentse dilo tseo ke lentšhe mo ntlong wa botlhanka jwale le nna sa le gore le thopetse kresta le thopetseng tsona ka dintho tša gare tletse go fola wa bona bebele boleletse ka moka tsona mara motho kgona dula mola a tlhoka a ba ikamogele ko ra ne ko ema mola a emelele o no re enka emelela e se direla o boditse ke ma re ka se direla modimo re tlo e dira wena re ka se direla o boditse ke ma kore wena o gana go thopatse modimo a go thopetseng tsona then ge ntse ba tsamaya jwale ba tsamaya mo leetso ge ba modimo a bona gore ba fitlhile mo lefelong le tshwanetse jwale ntšhuela ya ba tšea jwale ya ba tšea ya ba fa modimo a ya modimo a tlhaba modimo a re tsamaya o ba botse gore o ba tšere mo leetsong le ka moka ka dipego tša ntšu jwale ba tlile mo go nna jwale mo ke tlo le fa phate ya bobedi ya leeto le ikutša bana ba modimo so re tsamaile bana ba modimo mo re tlogile gona mo di-denominationeng ka ra marapedi le ka ra bongaka le tše ka moka tše re tswele ka ra tsona power ya lentswe la modimo ye e tlileng ko mathomongthomong ka lengwe la o notla mo brother Brennan it's enough go dira everything and ge le go sa palela ke phate ya mathomo ya bobedi yona o tlo e bona and Jesu Kriste le ena ga a fitlha mola a bona re bale o tsamaisitse batho mo semoyeng ka re o re thopetse jale Jesu Kriste ga bona o rutile phuthego o ikisitse mo lefelo le le tshwanetse le yena a ba botsiša potsišo jale ka ge moše ba experience ntwela ba bona go na le sela ba bona ba fitlha mara metsi a ba bona ba fitlha ka Jesu Kriste no ba botša na le sekela lla ka ro ja eng ro nweng ka ke tsena ba lla ka tsona mo lešhelo wa ba bontša re botsebotse mo ga leeto le gaufi le go ya go modimo mara le seke la belaela lo ja eng la nwa eng la apara ka ke tsena ba lla ka tsona mo lešokeng ge ba le modimo a diphego tša ntšu Jesu Kriste ba bontša mo re leng gona ka ministry ywane lentswe la modimo ka o fetile mola a koba malwetse a dirang a ba botša ntwe ke e dira ka monwana fela wa modimo ka kwa bebele re ke tlo bantšha ka letsogo la ka le le maatla mo bebele ba mo seatleng sa ka go ne le barongwa ba šupa kore wa bona re mo kae ga leeto la borapedi jo bana ba modimo ke ne lo bontšha ka ntho e le gore e diregile ke a gale eo mara ge e le gore sa struggle gore o ikuše re tlile jwa modimo o e dirile ngwaneša ba sone go belela re na le power e leng double jwale modimo ga ba bantšha motlhago ba bantšha le mo semoyeng bale o tswile ko denominationeng o tswile ka ra mekgwa e mentši ya lefase mabjala le tšeng mara a se go no tswa fela fa o no tlogela bjala leng no le mo semoyeng you are free. You must just exercise the powers tše modimo a go fileng tšona. Resist the devil and he will flee away. Amen. So bana ba modimo e re se ke ka ya gole ka tše dingwe polelo ke ntši fa dino tse di gona mo mara for the sake ya gore re kgone go ba le a good track ya gore bolela ka eng a re emišeng fa bana ba modimo mara today kereke a re sa bolela ka ge moprofeta ge moše a tloga moše a se a tlogele batho ba se ba fitlhe ko modimo ge modimo a šala tšea moše lefaseng ke ka baka la modimo ba tša dile party ya go tliša batho mo modimo ge modimo a tšea brother Brennan mo lefaseng e be se ka baka re saya no kereke e setse e fitlhile e no ba re ba ba sa dumele ba swantse ba ithute gore ba thopetse modimo a ba thopetseng tsone and then e tlo loka modimo a khutšo a be le lena re a leboga bana ba modimo. God bless you. Amen. So Ramata wote tlodi wa dilo ka moka le ma tapebeng a letšatši kapa mosareng wa letšatši morena. Re a go leboga kgoši ya go loka ka gore ruta dipitlagalo tša legodimo morena. Modimo wa ka motlanka wa gago go mokgoši wa go loka pele ga rena re mo kwele a bolela le rena kgoši upya ka go fetišiša re kwele wena morena bolela ka molomo wa gago. Modimo wa ka a ke dipelo ka moka tše di kwele go lentšule kgoši
modimo wa ka di seke tša lebala lentšu le kgoši le phele ka re go rena o iša go sa feleng morena le re rute bošego le mosegare kgoši e šita le ge re tloga fa morena ka le bolele le rena re thabe ka lona morena re utlwelele lona kgoši modimo wa ka re a go leboga malwetši ka moka a fitileng go lona kgoši ke a dumela modimo wa ka gore ga go na le motho le o tee wa tlo tswa mo a le ka tsela ya tlileng ka yona kgoši wa o tswa mo a fodile morena dikgopolong malwetšing ditlaišegong morena ka ditlhokong ka moka kgoši re a dumela gore lentšu la gago kgoši ka re di dumetše ke diphodišo go rena ka moka kgoši kolofatša o mo le o mongwe morena wa ka ba o fitlhela gape re bua re kopana morena ka sa tlo o tsamaya ditseleng sa tloya mešomong tatšeng le latelang modimo wa ka re sa tlo boledišana le batho ba bangwe kgoši modimo wa ka ke ba bone tše dibotse ka rena morena ba lebele ba bone tsela ye išang go wena kgoši ka rena tše ka moka re le kgopela go tswa lebitso le le botse le le maatla la kreste jesu amen and amen amen re a leboga bana ba modimo nke re dio bethela modimo wa rena matsogo amen